Manora soifua tal flava se whapoponga o tala mea tunu e mamao mara Pasifika a le Radio Samoa. Momo atu mai kanata, sa unole pale mia o kanata o Makani o le a le mawhai lava na usta i ane lo nā tunu i a Amerika. Wa manu malo kani i le palota lo nā tunu u le vasanei, ma wa ia tu i nā tuai se tali ma le te e atu i a Trump ma na whaamatalanga e whaia whaatatau i a kanata. Pai mai kani, sa ia whairo mua o lo mana o Amerika i o lātou rau ele o ala ngā oa e meisere sua vai le tunu, ma ro tau ma whai Trump ina ia o mia e Amerika kanata. Tā uere pāle mia, e le tupu le tūlanga, mai te tau na te tū whaatasi tangata kanata mō lātou lava. O le vanga whai le Liberals, lea na malo le palota, ma waina no fōa e se rawo no sfuruiva. Wa whao o tuai ma wha malo, ma wha mnia ngā taitai i le larangi, i le manu malo Makani, ma lana vanga whai, ma u whai ro fo i isi ripoti, na wala awane fo i ai ma le presidente o Amerika Donald Trump, e wha manuia i le manu malo o le palamia fōu. Mai i Suetena, wa whaamania mai leo le ai o Uppsala i Sweden, Suetena, e tolu tangata wa whasio tia i se whaarewelawe whao ngā ini whana i le ai. Wai mai e lata ane le nofuanga na tupoi le whaarewelawe i le o ngā tutonu re ai, ma uata ue mori mau, na sora ese le tangata na tawhana ina i lato ua maririu, sora ese i se skuta, ma o loo tau sa idia e o mai le teminei. Wai mai ua tupu tonu rea whaarewelawe le temi o tumutumu wai tangata i rea whaitu mō se festival o loo whai ai, le Wild Burgess Spring Festival, e māsani o nanga i ana i eire to tele i le tu i mātua le lau mō Stockholm, le fo e sira fia le to tele o na university. Whamatala e se tasi mōri mau, o ia sa wharongo ina le pāpāne o whana mai le mga ala i le taulanga, e whaate ia i le vai o le to tele o leo, o tumutumu watu i lo lātou whaitu, whapemata awale le whamai. O lo wha ngā soro sa i ringo le tangata na whaatupuina le whaarewelawe, ma o whaasa ina fo i marea no whanga, tā o fia mare whewa i o trains i le whaitu rea, a o wha ngā soro suenga. E le o whairoa mai i lātou o maririu, mai rei fo i ni whaamtaranga e tere o i loe leo, e whaatatau i le tangata o lo o tau sa i lia. I saina ma Lucia, o se ri mai saina o lo o tau i le vanga au po le amia Lucia, wa ia whaamatala i le CNN sa loka ia, i se no whanga pongi sa e tangata sa wa ia le vanga au ma o se no whanga e tau le mawhai una mino ia i stasi o na o le vaiti, ai luas futasi aso sa whaasalai o ia i le no whanga o na o se mata upu na awhiai. O whai roi ripote le CNN whaamtaranga mai rea tangata na ia whaamatala o ia sa awa iane tau mō Lucia whaasanga ia Ukraine na ia mawaiso na iloa i le tu ai ngā soifuanga whaamiriteri i isi atunu e ese mai ia saina. Peitai, i le mai o le tausanga sa ia i le au taunea, ua mautinoa i lona manatu o le awa ia i le Amia Putin o se matua i mea se lava. Wa mamori ai ramalana lapta inga i isi fita saina o loo fua e anga i atu i Lucia e siri ona toe tō manatu ma aua leo o atu i Lucia. O le whaamtaranga ma le whaataranoanga lea sa whaia ma le CNN e maa ai whaamataranga le tangata saina lea ma whaamalaulau wai le tūranga lei o loo tupu i le awa ia i le vanga awa Lucia. E leo ta ua le ripoti se whaamtaranga Lucia e tusa o le mori mau a lea fita saina. Ma le Pasifika i Fiti, o lo iei le popolenga o le matanga ruenga o le whemalanga i ngā Fiti le Fijian Immigration Ministry e whaatatau i tangata mai isi atunu ua ova aso i Fiti. I se pepa o whaamtaranga mai lea ofisa wa tā wai, ua vai e le matanga ruenga le toa tele o tangata whaapea, ma ua sa iri ngā ruenga i le atunu, a ua umape mita sa tatau na nofo ai. O tū la whono a Fiti po manino ai, o so se tangata mai whawhato le atunu e le ise whatanga na tala whengai, e iai i le atunu, e le mawhai fo ina whaafai ngāru ngaina. Whai mai le immigration, e ui e moni ono i eina mana o ngā mo tangata i eito mai, i nisi o ngā luenga, o lo o to ai titi i ei tangata whai ngā ruenga, a e tatau lama no sta ia tū la whono tau whemalanga inga. O whaeroa fo i le immigration, o le ai ngā yo inga e whaia i tangata ia o na nofa whaasolu tū la whono i te tono Fiti. Tala muni mai tonga, whaamania mai ar min staura soi fua maraloina a tonga, to o lua ua maririu le tenki Faiva po le Faiva pona iwi i le wharema iwa iola. Ta ua le Radio New Zealand Pacific o se pepe e fitu masina ma se tene titi se fulu iwa tausanga.
Whai mai e lua aso sa ieire se furu iwa tausanga ili wharamai e maliu loa e ui tonga fitinga sa tau mu whai iai. O le pepe fitu masina mai tonga tapu, le isi rewa wha maonia o le mariu ona o le tenki Faiva ilona vaenga lua po le type 2. Pe ona sira fiolo pe pesi le wha mai ia tumoto le Pasifika, ma wa fauto ina lama le wha e tete ma ia malu pui puia mai le wha mai. Wai mai le matanga rengo le soifua marano i nā tonga, e whaitu a ingo le tenki Faiva po types o wa wha mawina, ma lo fita ua ina fo isaisi tu a inga fo, ia e sidia ma le rima se lau tangata o lo wha maonia le afia i le wha mai, i le atunu i le temi nei. O tala nā le video Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso, soifua. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Kasilima iwa kolu amo. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. E toa tele whawhine e a mio le nei la tō. A oe, ua whasilisili oe ia i lato uma. Le whāna oe, ua lata mai le aso whapitoa o tina. O le asa o mea lofa mo lo tina, e le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina, o le pae ma le auli o se ainga, e sili lona tau i pēnina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga, e sa o le lei mam. Ta maiti, po e mai se video a mam a o ia fautua i le tupulanga. Ia 2 minute le umi ona lafo mai lea i le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le sei i le aso iwa o me i le afo le sulua. O le a maua esi mea lofa fatsa o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei lo le awanoa, awa e te fatu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. Via maua sosa Omega ka Ia maloi moa Omega ka Tavale tau mo fie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka. E fia mona rentals e whailo antula na whaabitoa mo le masina atoa o Aperila. E lusi pasene ua pa uma walalo ai le tongi pe asili atu ma le tolu aso i te whaonga i nā i so se tu ai ngā taavale. E mawhaiona piki le taavale mai le malewa lele i whaleolo po whangali. Whaapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pema moli atu i le whaletali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whaabitoa. O loo ia tātou insurance cover e te fili ba iai. Ina dei tupu se whaalawe ai o loo iai le whaamama avenga. E iai le tātou account i New Zealand. Be la fosao le moana rentals e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga foi low credit card. Monisi whaamtalanga walau le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasionono le Facebook al moana rentals po le moanarentals.com. Moana rentals o laupaanga e taitoloina oe i au malanga siasi i Samoa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava I te fio mai ai I le Shine Dental, ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise te tongi mo whanau I le bao le se fululua I le se fuluwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le te tongi ino le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mole Shine Dental. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Tani tole mai su tasi venute wa te ale tu lai pa tau tua le Radio Samoa sa lima e matolu a mo o mai pois tau tua le plenga ia te Mon Francis one por plenga ia pong mua ia le po ua anga mai e su ia po le fionga ia le a tau sa bea El Harrington nisi o fo fuanga pale a inga ia ta tono lom lian mano tato tono o le fiafi o le asalulu o ngā tono le vai aso ia mese o le fo mai ai fo ile masina lona fa o le ne fo i tau sanga lua o lua lima i le anga le leon matai ta tono le alofa le li o long sia i tato i whamjanga mese o le soi fo marian mano tato tono le au whingar wenga tutofi ia ui fo inpata o to lian mano le aturu i ngase ngase o le tino so se mauta ngase ngase i mauta malawa ia te tono le lofo le li o lo pena na mau ai foi le mano longa i o tau tino mau o tātou manosi tātou te au ngā mo ia malona whingano ia pataro patua nei vaenga le fiafi o le asolulu le astol sulu a perila lua o lo lima tā lofa lama i le tautua pāu au le Radio Samoa su lima e tolu a mo ia wanga ngai fole la longo ia petau ia maranga ngai fo Faiva o nei aso ia tau nu mai noa ia le sa le fiona pato ia e mele pe fo ia pato ia lina Leopold Silvia le malo le tato tunu programe manu fale ele to tau fa ilo ina lungo fonga tia te tonu no fale sa tu ia mai pe le upo ai pe ngano le tau tua fo ia patua ia mesa longo po ina malo le tato tunu ina ia Silvia e le taimi whaatau wane whale, e ama le taimi e pōpō ngāti ai, e ama le taimi awane i o atu se lo loto whainga tā ma pōpōng. Ia le lama le tātou wōi lunga le leina, ia e tā pātu le tā pōi, e se sosani mai a e mele o lina pōi, ia o polo pesa ia o le ne pōi pōl kalame, ia pō le pōi matata, sosani le malo le tātou, mai se lama o le whaatau wino whane, whaatau watu, whaatau mai, ia e maso le tūlanga pōi lele ua, ia o saulu ka o lo fale le o lunga ma ke ki ai ke le o loa a tu langa la na e o ia ta to ko ko mo lunga tu langa ai se o le pesili na ye e o pata mala o ta to o pata mala o ta to e inga o ku langa penga ai prepare ai ke mi uma ia o lo so i fo mo le ola o ko kongia ai ka la forme ta u ia pa pe pa kan se ko le vaias e o pole vaias e vo ngisi me ko mai ia be el pata vale o ona e faima ponga ta moli le porenga le Radio Samoa le atore tunu e o penga le tofi pata la patu pai tua e mele pa pe pai tua ia lina ia ma lole ta wasa mai i le ma nei o le tau e wila na le su solula ia le ua tau mai o lo sa ia le po e manu ia tau tua le Radio Samoa pata la patu le ngang pa lon ia fatala fatu la fionga taita ia ma lo fo isai fo manu ia te oe ia o mau e fo nei ia noa e fatai lava Radio Samoa ia mo le tau tua pe ia so fai so o wale longo pe le malu le tunu ia fatalo fat fo te mama tina ia o fa fenga ngam fatua ia pa nau fo ia fa longo mai ne fiafi malo patalo patu lina malo la o mane fo to e mo mai fo le no patu ia lina e mele wa o isi taime sai dia tu ia e le stato fo le e anga ia tu ia pe pisi taime le pisi right time pa pena ba pa wako ia o lai mo ko pisi ia e longo vinga taime pa pa le o map to mai lina patalo patu le ngang pa lolo ma no ta wasa mai le manu nu le wa mata le tau manu nu to no Ia, soi fo manuia lau fionga taito. Paktai tele nea wanoa tā ua ia wo tui mau foi e mawhai o na tātou whei loa e le nei e nei aso. Ia whamaro foi le whai o le Faiva ma le tautua atunu. Whatalawa foi i le lau whafunga anga Samoa ma lo tau atai ia tā lofa lava. Malo lava papatai fo i mora tau tua tunu e tau tonu lava i le senu antu i le lua o nanga fo i tau pito la au ia e mai se o taime sulu atu ai fo i malo tau tunu ia e mane fo i le a mata atu a lina wanga o ke bako ngau ku fo i lau helikopta wai fia o fo i kofan e le pa mai ato na i fisili ia ngai mua ina ia e fo i le kuka o le fia ia a ngai mai fo i le fo i tua ia e mele pa mai ar por kame o le ata vai ia can you explain what Tuplex home is? Do they have separate title?
ke mwhai ona e whaamana maina le tū lea para le se senga ni na whaamana mole. Ia ka tai tele tai tau mana, ia le fisili nea piapi. Awa o le tūlanga le wa iei nei tātou i le nei vai tau, ia wa tele lama tātou wa ai i new builds everywhere, all over Auckland. I le ngata i South Auckland, e alwatu lava e tau i la lo i Hamilton, ia e papi na ona wa tātou wa ai le swing of over iai le taimi nei. Ia o duplex home or duplex houses, ia ongi residential building lea, new build lea contained with 2 separate units. Taipe i whale fo i so. Ia. O whaona bone o whale so side by side. Ia e ei la to own entrance. Ia fo i la to own independence living space. Ia. Tofu mara driveway, ia. Ia, ole vaenga lea wa i tu ainga ia le wa build nei. Ia, ole vaenga le duplex houses, ia ole terrace houses or townhouses. It's ai falling at tu salava. Ia, ole isi whakasili le nang whai mai. The only title, yes. Every house in New Zealand e iai lava longa title. E pau lava le ese senga ne te iwa iai awai it's sawana au ili pe papia iai lo mātou soswani e iai lo mātou i loa fo i nei tu e ngā whale wa i nei awai i lava e whāpo tu moe pe ona malamala but they have their own living space. They have o whale fo i e taipe e laina o se circle o whale e ta ole duplex houses or terrace houses. Some houses have body corp. Iei whale so iei fo i laina lato ngali ka o le body corp o le song fata simal insurance but iei lava lato title I whale taitasia. Mana ia, o le ala le se senga o le townhouse ma le duplex houses whamore mole ni, o le ala se senga tele o ia I le wā o whale ia whamore mole. Taitaito, ia atono le ese senga tele o le, e mo I lava ese ingoa. Ia, ai ele ese senga tele le mele iei nei, awa duplex houses e iei lava o na kei pe o le circle e so tai ia e whapena foi e iei foi la townhouses ia e so foi ai e whai lava sina ba malisi whale but it's all tere lava whale lo mātou whatawina teimi nei it's a separate freehold ia even for ia pe so for ia e ia longa title le o le freehold so e le ia se senga tele o le tele o townhouses te taitolu ia potumoe tai whago tumoe whanga whanua ia terrace houses e tele na umi fo ia ngai lunga ai e whanga whale tolu whanga whale lua ai pei fo ia o nau whai atu mua e iei lava la that's a separate entries. Iai fo ila tau living area type e mawha ele pe o le pale ia pale iai le freehold e te lelo na area e mawhai o na tele tasu me ai o pale ia e fe so tai lava Malaysia pale e so tai la tau walls Pai la si lai titi o whanua, pai si lai titi o whanua, whane ia wane. Ma leo ngā poi e iei poi o le so e ngā whale, o le a whai titi ai le rate, le ali tele poi ni ngā luenga, ia mo e poi o whainga luenga, ia iei poi mea, o lo iei isi whale ma whai, i la le to ini la pisi poi te ake whai lau bin, ma toso mai tonu, o la iei poi ke Disney Village poi o mwhai poi la na iei la pisi e tau ai uma iei la pisi, ua whai si tianga luenga e whai e tuainga whale. Ma naia. Apa pela le o mana o nei e sao lo whane, pe auction le whane, o le a se tau whaatustusa i ai Mauritania, is it cost me any money o e mwhai anto tala noa whiutanga I Mauritulanga le a rina? Iwe,
e mawhai lava taipei lava o le process a le iai ia le whaatau ngā whale teimi nei. E pai anu whaatau tala noa pe fia se mea o mana o iai le auna. Koru i le value le whale lo iai nei. A tono nei te tala noa mai le mea tau auctions. That's right, yeah. Le auctions ia o whale fo ia tau rofo i le aiso na tau. Pato ai loa lava lo na tau i le aso la awhai iai le auctions. Ia, o le i pai o na marketi, ia, o le atutongi fo i oe le marketi o le whale, e fua ngā i le website, o le atu mai ei, ia, e pai o na advertise ai lo whale, ia, o le atutongi fo i oe le auctioneer, e auctionina le whale, o tu whatasinga o mai ta o le marketing, advertising marketing, o le awhapea awai, o le tele whale pe price negotiation e le tongia se auctioneer. A le auction e iei le tangata e wafapitua, ma iei lo na iloa, e mwhai o na tau wofolo whari le aso, o le awhai e le auctions. Ia, usala o le tau whataitainga, pe awhapea o le marketi, include ai le auctioneer, pe ama le tolu afe, mon tupu, pe lalo i fo i le tolu afe, e mwhai lava o na whetu ngā i fo i ia, i tu ai ngā sales pe awhapea o le whai, o le auction e tolu le Faiva i aso e auction ai lo whale. O le winga o le atala, ia pe tolu vai aso e tu e lunga marketi, ina ia mwhai o na watu tangata e au, maai, ia mwhai i ili poi, po le whale lea, e tau tolu le lato budget, ia po lato la mona foi. A uma le tolu vai aso le alo le pāle vai aso. I le vai aso mule ato e ei le Faiva aso. O na auction le ro whale lea taimi. Ia, e le i whai le auction, ia, e le i whai le auction e whaina tala noa, o le agent, o le auctioneer, ia e mese fo'i o le ona le whale. O le a se tau whaataitai, po le a se tau o lo mana o ai oe le ona e whaatau ge le whale. O vai asa umala vai whai le auction. O vai asa fo'i le whai le poti a hau lea le agent. Ia e watu fo'i le feedback, ma le feedback a wau tangata he o mai e vai le whale. O i la tau na le la a whaatau a lo whale. E le whaatau e hau, e whaatau e la tau ia. Na i lunga marketi. So, o le feedback po ila lea e watu ia te au. I le wifi lava le li poti i vai asa oma. Pela na sau wha in wha amamlama i le mea. O le feedback a tangata e ringa i le whale po e se mea o whale tonu po e le fia foi ona e fiso ta i le whale lea ma le isi whale e le lava le ka paka wai to tele ia le a inga. Pea va pe whaka ia ta wale e pe na le lua ia tu en whai ona paka ia ta wale. Ia, whai loa le whai ona fiso tai malama ia mo fia i le feedback le wa amat o ina la en whai ona tana nua i whai le reserve rights. Ia, wana o le auctioneer, ia po wau foi, ia ma le ona le whale. Na le pauia tangata le mwhai ona ta uina atu le taimi nei i tua. A ola le taimi whai le auction, a watara fia ngai lava ma le price lea, o umo o tu i lalo le pepa e le tangata le price le mana mai ai. Ia o ina la e papia mai le auctioneer. Ia o na market. Na ono na winga lawa o i le tau. Malia. Ia sa talanoina ma finangalo fo ia lewa. Ia ele ta o fia i pena I le tau lea. Ia sa pela reserve price. E pa awau lava le auction. Antio wale ai lava sesi e tu ilunga le lima papia ia o bat le tau. Ia o bat. Ia o le sipo ne sili le ona le fale. Ia a whailoa la wa sold. I le taimi lava lea, o le taimi fo I lea I tu uai le 10%, ia po le 5%, I to tonu o le e deposit to tonu le aso le whai le auction. Ia, e iei pui puinga ua iei uma pepa en whai, i le taimi ai lea o lo utagofu I
the auction. Ina in fire on a pre find a walk away without it was a deposit. It's a ton ole auction in a fine. Lina whaptei malama. Whaptei tele lama o leo wakawa me uma lama ia mai se o psili tauna psili atu ai. Pau lama la psili muli ai tele i tu ua fo i ngā ngai pe ia le helikopter me waku ngau kakangi mai ku. Awa pea ua anu suanga rwa tele leo tu ilunga ma ke ki a koe kensa o koe tangata pa pe o ka ika lo kupane. Is any money cost me te a whapea ua koe po lelo koe sui lo ma pau. Wha mole. Ia, whaftai, taito ia, e tele lava ia... Ia inga. Ia, e pei e wha mana lava i le amitanga, a whai lava o suilo makau wham. Ia. E wai mana o fwe tui withdraw lo whale mani market. Kongua. Ia, i le ai la se tau. We walk away to sa lava pe fia vai aso o mātou ngāli ruai ma oi. Ai ua e whina ngalo i tui withdraw whale i tua mai market. Ia, i le ai se tau. A o le mea sili ua e malamalama fo i le process, ua e loa fo i le tūlanga po se price range o lo tatia yo au tafa e te malamala mai o le tau ai o nā alua i lo whale. Tai. Leila koe mori antu pa mahano ma pa tai tanoa pa ale le tulanga uma mai se o le longa pa. Ponga po le malo tātou tu no matanga o fie wa sa mole tu pele o no sili tau ina tu le ngana pele tani moni se o lo pa ponga mai ya le me silim taua o lo man lamba ngana o lo pa nga ina mai pa to ya e mele malina tana le fie ai po tātou ia o lai a mai ya le English ya me se o lai tele al pa sa mo mai ya pa tu ia mo la pito la au le manu I fale ia man la mai tātou tu langa ina ia manu via so longa ya mai se o pa tau ina fale pa tau watu mar patau mai ia no fosila fia i tātou papatai lina o la tātou pera I pea au ke le rope uma ua malanga aku mele pia mai makana mai au malo la vale on sai mai ia malo taito ia mana ia po ile lua fatsal sarnoanga ma Carolina le tulanga ia malo lava papatai mai vai aso mele fai lava sina pisi lava yaso ia ai o le pisi lava o le mele lei it's a productive week but le lava e fai lava sina pisi ma no lava papatai o sinu mole lava te wind pine property of land should we seek for pre-approval or employer na pa manu lama pa la tele tulanga le pa mole mele apa pongon manu le tunu papatai lava taito mo le sili e ta ua tele le tulanga wa afa pe te aruatu e te vai se wa tu sa fale yo off plans yo fale ye le fausia le I vai atu tato po watino mai se tulanga o lea fale so la faile tato kon kalake fa tau le tato fale on the provision e uma na faile o le tato te mana o ia taua tele le seek a pre-approval. E tu se lava o le tele o fale ia buy off plans. Pe tau sanga e fatu a uma le fausia. Most of the times. O lona winga, it's likely e uma atu lo pre-approval le uma le fale. Ai o le taua o le faasavali o lo pre-approval ai tele isaininga se kon kalake for a buying of plans. Ina ia e malamalama ma iei se te wha malamala mai nei lau mortgage broker, po o whiala iei lau financial position. O nai loa foila ia, a wha pe o le iei se tātou plan, maybe is fululua masina whato a uma na fausia lau fale. We can then put a plan in place e tilo iei. O le ase se tūlanga e mawhaio na improve pe pa alua ilunga le tātou deposit, po le afo ini mea e mawhaio na fitu na i ona o le manei o le wala na manai tele de sili ona yai nai ai ngai ia mātou te ngā lulu ele te minei. Na whaatau la tau fale off plans over 18 months ago. Ai le yai ni la tau pre-approval. O lea la ua au mai le ia tusi fo i lea ua te tau ona settle. Ia o lea la ua it's a pretty urgent matter. Ai le o yai se guarantee pe approve mai le bank le tatou finance o le mele ma e fautuai nai le mamalu le tunu. Ai le whaatawina so fale off plans, to salava pay off plans,
e tā ua te relo whaatino sau pre-approval, o na malama lea po o awhetu unga inga e te tauana iai ai le I umana fausia le whale. Mana ia. E sa mana ia tūranga lewa e tano I ai e mene ina ia mana mlama wa ele stay ni whale le maulu mai fōi ia e toi apata mai wa too late. E a ele le lama le peutanga e pe ona e whamanosi a me soi lina me tūranga uma ina ia manino o le malama ma manino na yo tātangata o se mene silin tā hua e fo e soi fo maunai ia wa fo le a pape blind ma tātou o e fai se sairi e na apu tātou a sapa tātou tu lole ngana paunga ina ia wa cost money, cost fortune fo le tātou e ko kongi lea pili kongi lea pili ai le o maramla mai tātou ia le o mutoa matango fia lama le amaina e mene o le si sili. Should I seek legal advice when buying of lands, and what else should be mindful of when buying of land? Emily, Pamamori. Mana ia te le fo ile sili o le tā ua ia o le tūlanga o lo ia iai saulo ia va aia lau konka la ke le la asaingi of lands. Ai te le I sainina. O na e tele ia tuunga po ni pui nga e te tau ana I te tono lea konka lake. Ai e tele I sainina. O na e tau tele so yes, e te tau lava ona iai saulo ia. Ina ia au ili tūlanga ese o lea konka lake o na one of the most important things po lesi tūlanga tau o le mele buying of plans is the sunset clause. Which is the sunset clause e whaamalama lo ia lea tūlanga. It's a time frame, simple terms. It's a time frame a o tu iai wa le I whaatino ina le tūlanga lea, then you can pull out of the contract. It's just information only for a disclaimer. E le o ta ito se lo ia nei. Ai o le tūlanga lea whaamalama le ia lau lo ia. Po atu tuunga o le sunset clause. O le situlanga e tāua tele ona I have seen in ai isi ainga whaatau of plans. E tāua tele lo malamalama po a dimensions po le ale te tele o potu, po le ale te tele o ona ne te wa e excited ke le wa ese ale au mai ona, what you call those videos? E mana ia it looks really nice. Ile ba ai. Ile ba ai oi kai manga ia le onga mai le o le display le vai nga. Ai lo ko le pe kau ia. Ai alwa tu ia a swing ia ko le lo ia le sipiko le o le vole kau le sipiko. So it's a what le malamalama a fa pe ye so build a friend or somebody ia malamalama pe fa pe ile falling out dimensions o le te tele o potu, o le ale, what does it look like in reality? Ia le outlay, ia le whale le, ina ia umamai, ia o la iei sina uta mai malamalama lai titi pe whape i le tele o le sitting room, nei te ua, o atua le ofia i le tata wainga, ia, o nei vainga la iti lava le o le off plans, e tata ona malamalama i le mamalu le tunu. Mana I kele le points leo o iai e mene o le tūlanga po le se etia le malu o le tai au pe ona ta ua I le mai o ata e se le mana ia lau sila e se e fua I ata tau e monin pa maone le saunoanga e se ata tau pa peloa yes wa yes lo ai le yo iai ai ke I pangane e o atu iai mo ko mga o sui mga o sui o tu le apa ave o mga sai se la sai na paipa o uma wa lo e aru lo lima ko pasa I fo e give you e ko ko vai sa lo ia ko ka mai ia o tu late what happens is my pre-approval expires before the completion date of the new property and many family mana ia fo ile fasili ona o le tāua o le mantua fo ile mo le malu le tunu o le pre-approval. Ele o laia I ona ia inga ele I wha taunu uina. So it's just a pre-approval. The bank is basically au maile approval with an estimate amount. E loa ia tātou po whele tātou le miti le mawhai ona tātou whaongaina. But o le pre-approval o lo sila le leila vai. This is why I meet with my clients ia malamalama le lei tātou ia inga. Pe au mai le tātou pre-approval ia mantua. There are la ia inga e tau na whaatau nuu. A whaapela o atu le
ele whaataua so whale a lua expire le tātou pre-approval. E tō renew o lunga ngoi, e tō submit lava tātou bank statements, o tātou pay slipi nei te ua o tu I le taimi ua suisa o ngaluenga, pe o tu I le taimi ua e le tō I whai ngaluenga, which is happening, e iai nei a inga mātou ngalulue, without me knowing, e te ua au mai bank statements wa leo o tō iai se tutongi. So o tūlanga uma whaapea e iailo na a whaina pe a toe renew le tātou pre-approval. Ona o lewa sui le tātou financial situation. A whaapea foi e tāua te lele malamalama wa o so se mea whaapea e iailo na a whaina pe whaapea te ua e alu whaisau kama I loan between le tātou pre-approval ma le expiry. Ia o tūlanga uma lava ia o le ato e ilo ina e mātou. Ai le submitting a le bank o na lewa ia le swinga. Wa a sile sila fo ile tātou approval le au mai pre-approval. O la lava ia le condition na le bank. The bank has the right to decline the application. Pe a whapea o ia se swinga o low financial position for the worse from the time na au mai ile tātou pre-approval to the renewal time. So when mawhai na renew, ele whapea fo ila a whapea o ia sau loan ua la e whewhewhe to renew. No, it really depends on what le ale tātou overall position. So, ai o tūlanga whapea o ngā tele le malamalama ma ia e tātou nofo pautua iai. Mana ia. Manino tūlanga uma e mele pātai tele lava mātango pia tūlanga uma e mese lava ia o ngā poi mo mātou e tātou sa nga I lungo pe am ngal ia nga po mo tato uma lava ina ia man malama mo o si taimi e mana o mabe ia ai le no talento is beyond that e vai talento le wo au ke vai kala mai le wo e vai talento le wo por an me tupu mai ai tu lang pa pena e manino o le mana yo le maina le o manina tu lang uma mo le manino e o tato ainga. What happened is my financial situation has changed during the period of my pre-approval e mele pa mo. Yeah, mana yo apea lele no talina tunala le sibaenga le o lo sili wa afa pe o le sui le tato situation was sui le tato financial position po wa alu lalo lo tongi po wa sui la ngaluenga po wa yaini si tato ai talafu ile period le ia o lona winga o le aiaiso na o le aiaiso swinga ile tato renewal pe afa pe wa expire to renew a le wa sui le tato position pa taito malo pa le o mo le ia ma te tap sinuni acting is the current door for family of friends. How does this affect me if you want to buy a home, please? Mana ia ta mana ia tele le sili ona tele fo itulanga fa pe o tula mai. Ona o tātou ia ai keso o le anganga lava o tātou Samoa e fia sosoani. Ia lofa ia tātou a inga ia mana I wofo ia fia mana umia le sosoani ia safa mai sesenga o lo kango a sengi le mele se guarantee mai la ka mele ia whaikalia lava ta ita matatongi. Ia ala mana ia ona o lo tātou lava nau ma le alo lofa. Ai o le se fautuanga ina ia malamalama tātou. O le ale me tupu pe ate o iai se swinga o le financial position ale tangata lea. Pe o fo i te taimi o le whaingaluenga o maybe e uma e o leanga le tsonginga o le lato ai talafu. O lona winga e a whainga I lo credit rating. Ona o leana saingi e oe as a guarantor. Not only e a whaina I lo credit rating wa le la a whape o leanga le history. Ia e apia on your credit rating. O le sifo tūlanga o lona wina a le tūngina. Yeah, the bank will come after you. O ai lava lena au mai le loan. Misi mai loe le tangata lea na sa tatau na tūngina le loan. Yeah, o le next, o le siloa tangata le la so ai o tātou lena act as guarantors. O le au mai loe la le tusia oe a whapea la tuaina au mai le tusia oe. O laua umana ave le credit rating or the le collections. Yeah, already we have an adverse po se maka langu whaalelelei lunga lo credit rating. E sawa te lele malamalama I le tūlanga, so it's
e pe lava o me whape te tau ona malama ile malu le tunu ona yeilo na whainga a whape yeini tūlanga e whale tonu le tutongi ina o ai talafu. Neia, me le whaptai tele lava, e pe lava le tanoa le tūlanga lea, e le upu vole masani e tusa lea so e tasi matausanga e afe, pole ale le o rautongi ai talafu a tūlanga, e minute tasi e whale au ngā atoa ia, le umana ia lau whamalosi leo mai mo tātou, ai le tala noa, awale no fuai, o tātou e live the last minute, e makua kua e kako always live the last minute ia upo i latou ma pa malosi moa upo i latou e lea nga a ko last minute ka ke ako fain ka kele au wala ka ngo ui ai ia o le lava le time so ala pure ai ia ai la fotuia mai sau no nga mata ngo fia muli ia o lua malina ia me so pa malosi au tato tunu ia mo moli atu le nga nga pa malo fa tai ia nga leile tua fa tumu pea ia nga ba le me alofa ne di fo ia tu ia fa ia molo na bi inga me so tau tu no mano le tato tunu fa tai tele mo por kamene aso e mele malina ai la pot sau no nga moli fa tai tele lava ia fa tai foi tai tu mo le pa tau tai no le tato por kalame le ne fiafi ia fa tai foi le malu le tunu mo aba no e so so ni ai ia pe lava le no nga ina ia sef so so ani ia malama atili tūlanga ese a ia sef sili ia bili mai ia lava le ava noa e whaatala noa ai po o le a lava sef sili o fia malama mai o le numera o le o lua fitu valu tolu fitu o valu fa valu o le emaili loanmarket.co.nz ia manuia tele ia malolonga le fiafi ia soifua tai soifua manuia le fiafi
Faiva Samoa. Wa ule nei o kas futialu, a wale suia lingila wa ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. Amo, Radio Samoa, Vevela Marulu, Petu minute ona tano ne tunai lima tau tuale whangar paitoa ya miriama lana toa po mare tātou tala mai i mo la langi mai se foi tala mai Australia ia mama ila ia pe po masia no Victor da me ia pe sa o whangasolo tātou porklame ia se pa i foi se mire fiafi tātou no lo munian malu tātou tunu nei vai ngana fiafi o ngā tono le vai aso le tātou iai ya sumununi fo aperila do lima sang bi ai pelo tātou tua ilana pole pa soi fo to soi fo lo taito tātou maputa i lungo pe au ngalo ea ala le tautua fa wa le Radio Samoa su lima i batolu a mo to fa lofa tu ne vai ngala piafi le tautua le Radio Samoa Gagaifo Faiva su tu lang fo e fia nga le tau savea el Harrington ya ono ni se po fuang pala inga to fo me lan tautua le vai aspo ya tautua no lo bien malo le tunu fa lofa ya tunu malo le tunu yo lo mau mai le tautua le Radio Samoa for lo fa fa tu fa petai e lo tau manatu mai eva mai le hau male po ia ia leli e tonu fa me ina la auto fa fong mau mai a mese o musika so fidoi ia fa mai si pe ia le mako Samo aia ai la no pe Samo nga ko ke Samo ka ai ke ko di unga si singa nga ko ke Samo ia lo fa tu mo to a pe ina fo ia au ke lani manu tu oi fa tano fatu ma no la male so fo mi malo le tsu fa tano ba la to mai lunga la pia po linga ia ma no la ba Marcelina Brown malainga fa tai sina leo ai ona matua mai Island Bay Wellington fa tai amosa mai Melbourne ia tau anonu malainga ia ma no la fa tsimai pe po ia Amelia fa mona ma no ngalue Lia fa moana le yaso manu nu wale samaringa apu ile monga fo le wa ni mata Amelia o manu nu mo kim ia manu no pan pa yaso le ni fa tan fatu ya meso la tolo ma puta mai lungo le YouTube channel ia pa tan fatu le nganga fa lo ya meso la pengo le to fiele tua pa no manu ya wasa mo mo tayao ile tautua de Radio Samoa su lima i batolu mo Wayne Manavaenga maska pesenga ai o inatu tato tala pe on tautua mana fenga fa tua ya Miriama la toa po mar con Maria le maputinga be bo ya mo bola Wayne Manavaenga mai ile mapu itinga papia inai oi ana musika mali musika ileva pate ailo vai mai yang maluena vai au fica dei soita esa wia wo fia va ayatu wa siva eva mai la ia le alfa mai otara when you see your malai Helena wa okay eva mai la ia le lava o I lau fika a vea lava o le musika e mapu ai o tina na ia o paanga e vai vanga e momoli atu le nei pese na ia o lo paanga le ngata ia o te roa pa pele lau rangi atoa mo o ngai pia tau tua mo e Samoa e ala I le taleni o le musika esa wia sei e pa pia mai a ita eva mai la ia le alfa I mai otara when you see your malai Helena wa okay eva mai la ia le lava o I lau fika a vea lava o le musika e mapu ai o tina le mapu itinga papia inai oi ana musika mali musika ileva pate ailo vai mai au maluena vai au fica nei soita
Ai sa wia wa pia va ai atu wa sila. Eva mai la ia le ofa I mai otara. Wait to see you malai. Chick kana wa okay. Eva mai la ia le lava o I lau fika. Ave lava o le musika. E mapu ai o tina. Se fai mai o le nei party. E pa o le nei party. Ai asu foi o le musika. E pisa le na party. Paski mai lo I le mapu. Oka e ua afu. So mai lo ma le mix low. So o singa mai lo wafu. Se fai mai o le nei party. E pa o le nei party. Ai asu foi o le musika. E pisa le na party. Paski mai lo I le mapu. Oka e ua afu. So mai lo ma le mix low. So o singa mai lo wafu. Eva mai la ia. Le alfa I mai otara. When you see you malai. Kana wa okay. Eva mai la ia. Le lava o I lau fika. Ave lava o le musika. E mapu ai o tina. Eva mai la ia. Le alfa I mai otara. When you see you malai. Kana wa okay. Eva mai la ia. Le lava o I lau fika. Ave lava o le musika. E mapu ai o tina. Nalova Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. Awal suwi ya ngila wa ule kio. Eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Manolo soifua tal flava se whapoponga o tala mea tunu e mamao mara Pasifika a le Radio Samoa. Momo atu mai kanata, sa uno le pale mia o kanata o Makani o le a le mawhai lava na usta I ane lo nā tunu I a Amerika. Wa manu malo kani I le palota lo nā tunu ure vasanei, ma wa ia tu I nā tuai se tali ma le te e atu I a Trump ma na whaamatalanga e whaia whaatatau I a kanata. Pai mai kani, sa ia whairo mua o lo mana o Amerika I o lātou rau ele o ala ngā oa e meisere sua vai le tunu, ma ro tau ma whai Trump ina ia umia e Amerika kanata. Tā uere pāle mia, e le tupu le tūlanga, mai te tau na te tū whaatasi tangata kanata mō lātou lava. O le vanga whau whaira liberals, lea na mālo le pālota, ma waina no fōa e se rawa no sfuruiva. Wa whao o tuai ma wha mālo, ma wha manianga ta ita I le larangi, I le manu mālo Makani, ma lana vanga whau whai. Ma u whai ro fo I isi ripoti, na wala awane fo I ai ma le presidente o Amerika Donald Trump, e wha manuia I le manu mālo o le pālamia fōu. Mai I Suetena, wa whaamania mai leo le ai o Uppsala I Sweden, Suetena, e tolu tangata wa whasio tia se whaarewelawe whao ngā ini whana I le ai. Wai mai lata ane le no whanga na tupoi le whaarewelawe I le o ngā tutonu re ai, ma uata ue mori mau, na sora ese le tangata na ta whanaina I rātou ua maririu, sora ese I se skuta, ma o lo tau sa idia e o mai le teminei. Wai mai ua tupu tonu rea whaarewelawe le temi o tumutumu wai tangata I rea whaitu mō se festival o lo whai ai, le Wild Burgess Spring Festival, e māsani o nā ngā iana I eire to tele, I le tu I mātua le lau mō Stockholm, le fo e sira fia le to tele o na university. Whamatala e se tasi mori mau, o ia sa whaarongo ina le pāpāne o whana mai le mga ala I le taulanga, e whaate ia I le vai o le to tele o leo, o tumutumu watu I lo lātou whaitu, whaapemata awale le whamai. O lo wha ngā soro le sa I ringo le tangata na whaatupuina le whaarewelawe, ma o whaasa ina fo I madea no whanga, tau fia ma le whewa I o trains I le whaitu rea, a o wha ngā soro suenga. E le o whaeroa mai I lātou o maririu, mai rei fo ini whaamtaranga e tere o iloe leo, e whaatatau I le tangata o lo o tau sa I lia. I saina ma Lucia, o se ri mai saina o lo tau I le vanga au po le amia Lucia, wa ia whaamatala I le CNN sa loka ia, I se no whanga pongi sa e tangata sa wa ia le vanga au ma o se no whanga e tau le mawhai una mino ia I stasi, ona o le vaiti, ai luas futasi aso sa whaasala I o ia I lea no whanga, ona o se mata upu na awhiai. O whaeroe ripote le CNN whaamtaranga mai rea tangata na ia whaamatala o ia sa awa iane tau mō Lucia whaasanga ia Ukraine na ia mawaiso na iloa I le tu ai ngā soifuanga whaamiliteri I isia tunu e ese mai ia saina.
Peitai, i le mai o le tausanga sa iai i le au tau nea, ua mauti noa i lona manatu o le awa iai i le Amia Putin o se matua i mea se lava. Ua mamori ai la malana lapta inga i isi fita saina o loo fua e anga i atu i Rusia e siri ona toe tō manatu ma aua leo o atu i Rusia. O le whaamatalanga ma le whaatalanoanga lea sa whaia ma le CNN e maua ai whaamatalanga le tangata saina lea ma whaamalau wai le tūlanga lei o loo tupu i le awa iai le vai ngā awa Rusia. E leo ta ua le ripoti se whaamatalanga Rusia e tusa o le mori mau a lea fita saina. Ma le Pasifika i Fiti, o lo iei le popolenga o le matanga ruenga o le whemalanga i ngā Fiti le Fijian Immigration Ministry e whaatatau i tangata ma isi atunu ua ova aso i Fiti. I se pepa o whaamtaranga mai lea ofisa wa tā wai, ua vai le matanga ruenga le toa tele o tangata whaapea, ma o sa iri ngā ruenga i le atunu, a ua umape mita sa tatau na nofo ai. O tū la whono a Fiti po manino ai, o so se tangata mai whawhato le atunu e le se whatanga na tala whengai, e iai i le atunu, e le mawhaifo e na whaafai ngā ruenga ina. Whai mai le immigration, e ui e moni ono i eina mana o ngā mo tangata i eito mai, i nisi o ngā ruenga, o lo o to ai titi i ei tangata whai ngā ruenga, a e tatau lama no sta ia tū la whono tau whemalanga inga. O whaeroa fo i lai le immigration, o le ai ei ngā yo inga e whaia i tangata ia o na nofa whaasolo tū la whono i te tono Fiti. Tala muni mai tonga, whaamania mai ar min staura soi fua malaloina a tonga, to o lua ua maririu le tenki Faiva po le Faiva pona iwi i le wharema iwa iola. Ta ua le Radio New Zealand Pacific o se pepe e fitu masina ma se tini titi se fulu iwa tausanga. Whai mai e lua aso sa ieile se fulu iwa tausanga i le wharemai e maliu loa e ui tonga fitinga sa tau mu whai iai. O le pepe fitu masina mai tonga tapu, le isi lewa whaamaunia o le maliu ona o le tenki Faiva ilona vaenga lua po le type 2. Pe ona sila fiolo pepesi le whaamai a tumoto le Pasifika ma ua fauto ina lama le whaetete ma ia malu puipuia mai le whaamai. Wai mai le matanga rengo le soifua marano i nā tonga e whaitu ainga o le tenki Faiva po types o ua whaamawina ma lo whitaua ina fo isaisi tu ainga fo ia e sidia ma le rima se lau tangata o lo whaamaunia le awhia i le whaamai i le atunu i le teminei. O tala nā le video sa momo lau whaafonga mai le nei aso soifua. Lima minute o te ai le tūlai lima whaponga na malo le tātou tunu i tāna i mea le tupu mai ima o la langi. Ela le tautua le whianga le wharitua i ame rama la le toa pō mare sa ponga poi le aso atai au. Sa venga ringo le wala mai lai tō le lau papa na usi pia mano le tātou tunu o mtua slow le traffic le mū mai le traffic lai tō le lau papa ia pa o le whatuanga ma tā lai lunga le ala Consolation Drive o mkua poloka anga i lunga le lau papa tai mai pua anga i mai i Devonport Ferry anga i Pace Water Takapuna ia. Sa moana tunu pēno le ma tā lai lunga le ala. Saunga le mui mauta malau le mea tāwana nā. Mai pēkane tanga one wā rauta lai dunga le lau papa o le nā lava pai mānie. Se vainga le taulanga i Victoria Park anga i lunga le lau papa kua le mua le traffic pai mānie. Se vainga i akulani sipo mai Lincoln Road Henderson anga e tupoi i Lynn Moore anga Evandale Waterview Street o Poloka anga i Tuota Point Sevalia Western Spring. Ia, o le nā. Saunga le mula mai mauta malau le mea tāua nā o le ala nā e tutu o lalo to i pēr tautua le Radio Samoa. Mai tai Simon Street anga i Kaipa Pass o mkua poloka le trap. Anga i Newmarket, Manuka Road, anga i Queenstown o neanga, Mingere Bridge, anga i Lau Papa, anga i atu i le airport. O mkua slow al traffic, pai mani e o malamani mea lo anga i ai o le saunga le mu. Ellerslie Highway, Mount Wellington Highway, Poloka, Sylvia Park, kano pai ma. Die, malo le tulu, tu tolu pe am ngā benga, mai e po i whaataunga, mai e po i aonga nai tamaiti, saunga le mu, sau i Green Lane, runabout te lunga le motorway, ia ngai mano ia mako. Yo, join mana ki ungai sa umakua, slow my traffic, ia. Pata si le atua mo tau nea fiafi tau tai Yesu i tau sa tau no il manuia i mo ta malawa ia bi ia le ni sa venga na i lunga le awala mo le sirpia maro le ta tau tuno.
relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Hey whānau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. Wa ye nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangele, a wa whātau molo ainga I Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa whauwhale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le tele o loa ese. O whātau umai mawhai ona tutongi le tātou ofisa I Mangele, ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi 5 tolu whawha, olua tasi 5 tolu whawha, pe I meli le info@tlmarketing.co.nz Moni si whantalanga. E toa tele whawhine e a mio le leila tō. A oe, ua whasilisili oe ai lato uma. Le whāna oe, ua latsa mai le aso whapito o tina. O le aso mea lofa mo lo tina. E le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina. O le pae ma le auli o se a inga. E sili lona tau I pēnina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga. E sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a o ia fautua I le tupulanga. Ia 2 minute le umi o na lafo mai lea I le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le se I le aso iwa me I le afo le sulua. O le a maua ese mea lofa fatsa o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei loa le awanoa, awa e te fatsu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O le temere o le mai spulu mara bedu te wate aine tulai 5 tautua le Radio Samoa se 5 iwa toru a mo programe o Gagaifo Faiva ne Faiva inga le piafi o manu luma se le wala pai manie le upats mai ia le sunga ia Victor ia se pai po stana pai po lato po tautua le Tire Road Autos Limited ia panoano patana patia loso mane upa ia mo malu di pule o company manosi patala batu Victor ia ile avatele mare palalo a patalo patala wa fa taito malo la sai malo fa malosi a venga po ki tato ia patalo po ila wa to po inga Samoa ni tato wa sino malo sendu ni si no mana banga venga ia precisa ma se la wala taito ni tu la yo bunga ia ko sia kilo ta vale vai po le to tolo ta vale vai po le po ala ta vale tu a tu la kana ti ti lo ia mana ia mana po tuanga ia mano por kadua ia lo so nei aso o asia po yang ngai ia o pisi lama ia mano tau tu atu ia la po atu yo au ma pana ia ona mai anole ia ia ngai lo moto mala mano kadua nei aso Victor ia fa taito to mal moto no a mata tele ta ko pon pesini ma tu su sene to sene utro ta varia maso oliva tasi ko tala Faiva ko ti sole tala ko to sene ia ona ingalo e por ka sex nga ta ko la e point ka scan to no ta so fa lo e mo wa ia lo system yo to ta vale e ko fa ngai no lo ta pe so ta pe to ta vale ma to pon pesini nga ta fo le fan kesi APT iwa ke krama pento vi feel tu aso fetu tala te to mia fa malolo so fa me se vota no me ia tanga va ala va to se va ya so ta tasi nga ima ta to fa le isinia tasi mo to le sta ma ki go de para todo ta vale vai po fa fu service vai po fa le service a se filo sa ia puk malo no no ta ko pikia ko lo po ta to yo ko lifina ma to temene lo inisi mo lunga to le inisi lifina ta vale nga ta fo le ta to ko le lift o le lowing manta le snoko ya nga ta fo le ta to pu pas a fa pet fa ta wa mene va to fa ma to le va te o e pro ta vale po pesini fa pi fa ta to le flares que no pi reflex fa le fa ma to mo fa foro sa
whapea ni me whale tonu ni mōluinga o soro male dashboard i pasi pepa de wolf ia whainga whangainga ka koskiana skiana ni maelo tāwana na iai. Whainga pōk mada wanua whale pepa de wolf ia mātou lua su tāla i tōng ia pōk mada wanua pula o le aso te suma iai ia whale pepa de wolf ia tātou whale sinia. Ia, lo mota tāwari whātau, a whapea kau so sa, lo mota to hai prekas, mota to so smokas, to piki apu, o iai le full ranger, hai last mani sen, a whapea i so tāwari tuai, te maa i te ito na whaisa matu o whena tūlanga mo oe, ole nau le lai sene lava a tāwari tōru masinga lau pen statement, a palai so sa ma ia mātu e mo lawa lawa a suspect, mai le tato whatawali. E tele lawa tāwari lo iai, a whapea wa sila mai te sa ili, alo mo so tāwari ke mga asiasi mai i tato whatawali, i lo tele tāwari pena na kui tato whatua e tero fisiringa. A whapea ke oe suma, i o tāwari umala, wa whainga keu, a umanga keu i pa useke mea ki o fau, ia umafuinga lifi, umafuinga ku ole a snuku, ia maripu pa umawhapi i tāwari whātau, ke oe whi mga koe ātisi tūlanga i runga o tātau whate whakirmato whena tūlanga, whapea ke oe whākau tāwari, ai ke ro madia i se ki me kuenga i ake ma e kusua ma se se ki me manga ia e fe ma fena stulanga mo e i le tatu a whatpau ia o le me telefoni o iwa rufitu wha turu lua o iwa rufitu wha turu lua o na mena tatu whanisinia o le tatu whatpau ia e te suma iei tasi fitu suru peche o tau ano mata ta ki me kueo mata mai se sulima suono si apa ia lava le luas fuman luas uluanga i dunga mo tata wala poa ko se ki me ku a fa petro mo tino se ki me ki aru ta vali ya o malu ta vali tonu ya ta no foi nei so samo pe na la foto mai ya me ta vali ya fa de que se ki me ki skau ili ma ya de malu ta vali a fa pe que sia pa lai do su ta la pe mi la masa mo ta se ki me ki terminei a do su ta la ya te mi la masa ko se ki me ku mala sa sulima se fa do sulu pe mi la masa do sulu a fa pe ke wen nga ikong cash se fanto tu na ita tau a pe sa vote ore la valo pa so e fanto tu na ita tau ya ta no mai fo ya si ta no fo ta ofisa mo se so sani mo oi pa ta to pa matsa so tasi nga to dimba se plan la va ile ta to fa pa a pe se fenio pa sa mo ni pa ola sa mo ya so mai fo ya se fenio so sani mo na tu nga so tu la la va no me so sani ta no mai fo ya lo sa mo tenga se nga ma to yo i le tato whatpau. Tā wale newe aso le honta fit la su whātau sanga le ato atoa o umaulanga tau temen nei tā wale whaulawa pa pēne kau su sau tā wale a haipe se pingsing ia tā wale tere talo tā wale haipe tau mua i tato whata wale tere tā tolu si day after pay le pai ma le windscode mana tua tato finance su fitu masina i te suite tato finance whanga temen nei i le tato whanisindia ngato fole o le tato whatpau. Me telefoni o tato whatpau o iwa alu fitasi tolu o iwa alu fitasi tolu to mena tatu whatpau ia te wala ama iai ia su se teimi lava a kalu lima kapungi ka whatpau ia kaktai lava a taito mali matou noa ta ia manuia o Faiva no toe ia manuia whalanga e ki a inga ia so fue me manuia kaktai lava Malole, sauri marota pena vecta para ngorongo mane to pe stop siria le wa to tino tama we ta pena ia o mata ngo pipo ne il fa ponga marota to no anga le li te me po mo to mala po ne li ia lo pat por to mano pal la tanto felo e pa so po ia vecta ia se foi ta to fa leva no ia se foi ele lo tano ia vecta le o iva lua fitu tasi toru o le o iwa lua fitu tasi toru o tano ya Victor peta no fort mata ya rupa ya peta nga et sa o la mole tasi fitu o PH road to Otara o le si lato fane insinia fa ya fio ta mane mol silfia to lo le ngana o le tasi le matoro istamake road o le lua fitu fa to lua o lua pit fa to lua o ya mawai la to ina facility so situ inga ka lama so to inga ta bane lama em fine fa la to ya full service ya manisi o tu langa pa pena ya mesfo ya le fale lenga pa manatu mai le Victor em fa bona suya pa fo mo fo la to max ya tu langa pa pena ai manino me uma pa chala no ya Victor oiva lua fitu tasi tolu o lua fitu tasi tolu o po ile tasi lima tolu istamake road ele lua fitu fa tolu o petano po iso ya Mike la yai
ia mai apo io e le ngana la malo ia usola ia matango pele ma maro tato no suvaru virutu wate ai tu lai lima ni tau tu ale radio Samoa so lima e va tonu a mo por camelo nga ifo Faiva ni foi ba ngana fiafi o le asolulu o nga tono le vai aso a stores fura perila lua o lo lima to patalo patu la to tato no la mana yalum pa nau a mo to mai ni aso ia ma no la mana o nga tonu ia mo po fie o to mai ia ma tu spa ia fai tau ia ni fai au mea onga fai la semana o longa fai loku moe ia ma tu la ngana no me tasi nanso i po e to ma tu mo la e te o ne ngalo ma no fa ne li ia Samoa fai lo ia ngana ia ma ngana pe ta ni na fai lo u man lang e mo la mai oi a o la na man wia u nga wenga ia pe te lo ia la lama tu la ngai ia te le mo mias fam tala ele anu e vos kope kongi vos pam tanla o aisia ana fo wa mana ia wa mo le ngana ia so i fo e to ma to mo la e te ia ma tango pie pam ne le i o to nai ina ia ngale le pele li ia ta to no e fo o to le li ve ma to le tala le nia solu ia sa wo ya wene jo wene ia ta umai ni o rofa o ni ka ki kamo ka ki o kamo hangar ka o te pese ma te talo mo se fa o la tanga ila umalanga lea ua fatia ileala amusia matau e muina ita e tangata tu ua fuaina ita ai ona o le fa'aleanganga talo failo una ua tule nei wa e tuilo ufatu lo ua inga pelealeanganga fa'amalo si pea tau mo le taua fa'aleanganga tuai pea o tangata mailoto leanga wale sa e o se vai fai mai o ita e fia tangata lava o siunga e tau au si o lea tingi ua sai sai tia ele fili o ai e a e sapai a o ai e a fisi se wata musu ne i ai ulutuana ita isi talo failo una watule nei wa etuilo ufatu lo ainga elele anganga fa amalo si tau le tau fa ale anganga tuai pea utangata mailo toleanga wale sa e o se vai fai mai o ita e fia tangata ai wilea ule a o ono sa i pea a oni o uleanga ia e alofa fa atafea awane ingo toi fo le la a o tu maupea ua lava fo ilea o te leto e fia fai mea talo failo una ua tule nei wa e tuilo ufatu lo ua inga pelele anganga
Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a o lapi marina. Mau pelo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Tono popea I tai Aotearoa Masio uloto ua whaanoa noa E a uma ai atu isi a Samoa Ulenga ua whaasolo atoa Me whaawai po I ua tau leinoa Ai ona ua e tamao a inga ile oa Pule a inga mana tawa Tanga ile sami ua so o le vasa Toe liu le whaau tanga Tangata ia o la male fia O le ia so a whainga tale soi fuanga Anoa lo tama fau I nei mau tala ua salalau E ua tatoe o ia sa paa pau O le malo mo tangata lau tele O tangata po I le pale mene E lango mai lo tatou sai fau tele Mua pule a inga mana tawa Tanga I le sami ua so o le vasa Toe liu le whaau tanga Tangata ia o la male fia O nei a so a whainga tale soi fuanga Tangaru fo I ua mongatu Ua tau lea I fo I se mamalu Paatasina I le anga so whaalau whala Tai e o le tamalu Alamato e sa le whapao Se manu I o Samoa moa tae ao Pule a inga mana tawa Tanga I le sami ua so o le vasa Toe liu le whaau tana Tangata ia o la male fia O nei a so a whainga tale soi puanga O nei a so a whainga tale soi fuanga Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Pokalame leimo oe, talo whalawa. Tuisa e peru e leimo alo na whai upe lima. E ui lava ina o ia o le alo a o mea sa pua ngā te ai o ia. Na a oa o ina ai o ia usi tai. Tuisa e peru o Yesu na a oa o ina ia usi tai I ona pua ngā te umma. O le upo I le ngangana e lini o le ustai o le obedient. O le hopa kohe. E moa mai upo e lua o le hupo o lalo a kuo o le whaalongo. Lo winga whatino o le pito I lalo po o le vaenga mau lalo e whaalongo ai. O le ustai
o Yesu na o ina ia usta. Ai sea, o Yesu e iai le poto uma i le lalolangi ma le langi. Ai o le winga le au mai e le epero. O le ata tu sia mai. Ona o le ngaluenga ma le anganga ma le mafafau ke riso. Na alu ese mai ilona nofo ali. Le loto ma le anganga maulalo. Ma le ustai. Lona nofo ali tupu ma le mamalu na alu ese mai. Ina ia iai le lalo langi yang sala. Pei ona soifua mai le whalo manu. Soifua mai i le ainga maulalo. Nofo ma milo fatasi ma tangata anga sala. Ino sia maulangia. Ta wembu iai tangata. Te e ona lava tangata yutaya. Whamata i whaingo fia i tupu. Mali i o le nei lalo langi. Ona lātou ese mai o lātou nofo ali. Mo lātou tūlanga maurulunga. Ina ia whātai masawa pali whatasi. I le maulalo o le olanga. Na ola aere whaola. O le nei le moni ma le wha maoni. O le usta i o Yesu ke riso i ona pua ngātia uma. Vai lofa i ato oe. Ina ia wha a toa ina ai ma a be Yesu ma tupunga o le whaorotanga. O le ola e whaavau a mene Yesu. Ia usta i loa tātou. Usita i a Yesu. O a manatua. Ele lei moe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi pala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manukau City. Oh
Everlasting grace. O mai ni pale le li tato vi infamano. Matango pia le pese. Pa mai atuele tato programe le leimo oi. Te pena ina pasta solia lo longa ia sua. Batu pa maloma fa tai pasta solia. Maro ta pena. Sa uni nei programe le upo le ola. Sulu yo tato vai. Mam lama yo tato. Wala spa ponga po nei programe. Ile aso atai au pe atato au dia ile alofa maranga leo lo tato atua. Tani tulai mai luas puruono bilute o na tane o le tulai ono tane ono au mina tato tala i vai panua le ngana pero tania pa ngaso po leo tato proklame toi pa talo pato le tautua le radio Samoa su lima i vatoru a mo proklame le Gagaifo Faiva mano le tunu te lava maputa mai aia tatonu tu taulo au mga nwenga nisel mano le tunu fa mano le pane mano le nganu nue fa tain fa mano losi ya mese o tau e lu tau vina ai lo so fo mo tato vola fa pe uma pe o la sa toi fa manatua e o lore io limaso o io no aso nganu ai la sang fuanga la stonai kusa poleale ki moisa manu lur sabidi etu ai fia maua le mano te ngalue e sele manga ia koi ko alo pulo anga se furungi o pulo ko uma kwa ya o ngalo fa manos i le ono aso awapo tua yai maota malawa na yo tanto wainga o le fa manos na o te panga ina le ngana le ua motu mai mana taula tu lo le o tato ese mai malau ele lento soi fua e ai mola e taito o no minga e te le soi fua fa lango inisi wa poi e leoni o tato tu no nento soi fua mola e sa tato sai ni matangi mai o no tato ai yo mo fam nianga e la ngona fo fa wa am fa tai le tua fa tai po le tua ne tu no tato ye mai se fo onisi o tu no o lo yaina yo tato tangata anu o wo mai masani o hainga o no whaamnianga o tātou maua. O tangata lava ia malana sai linga la le maua ia whaamnianga le atua e le epsiningia. Toi fo lau tala i le ono aso te ngalue ai e sanga fuanga le sparaile nei lasto nai o le makoa ma nei alo whaamanosi. Le alama le tau e o iai te whaamanosi a peke alu e po le pasi e ke alu e po le pasi wa po e lai ai lo fina ngando e iai lo roto ngai po i e le mea lai te manatu e o lo wainga te musu e whano lo tu lo le ngana e se le mana i o la ngona ia pe a maua le tangata te musu e whano lo e fia ai na i o wano ai mai se o tu langa o lo iai ni e tunu no pia iai mano no fo ai e mo mi ar se le te mau ai nga mai le o lo la sa ai ma mafa mai matu mo wala manu lu au pe kau ia ma le mafa fana lo ia le pu mo ngia kere ko ku lu pe mai se yo lotu ia la sa nga wakimu ala nga le pe mai se o fa nga renga ile so nga le wakimu o le se senga la le na o le se senga la na o le tamu pa ya toi mo tato ma poi ele va pe kan ko ai solo mo lo ngo po le pa le so kimu ana e lai pe pese mai o uso o to fa pini lo tamalo tina ya mai se o la foi fe amrun pa tu lai pe pese ma vi va kas ya no ke pulo lo ya ba ne fa bunga e ma kuale ma nei ya la fa pe ye le ya se o ki mai la ke mo ya lo o ia va pe la si mo ka ma no le lang ia tu langa la na ma nei ia mo fa ma no si i le ono aso e te ngalue ai ia male fito aso te pa ma no si a vela tau langa pese o tau langa o ving le aso na ia e matua tu iai lo fina ngalo ma le loto teito ia e maua tu fitau fao tau mafa pa le nganga le aso na ia e maua pe mai le singa nga o te whaalongo pe oe ni ai au ngofo au whale ma lia loko sa o roto noi alo wanu e alu loko ia ila o apotu anga o naise si ama ko ola ma te vi pa tasi anga misio e moni e le puntier si pangani ni te vito tasi ai sa o ka po inga o le menga misi au pa manat o le o tu pa tasi le vi inga ile atua pa ua ngāra me ngai misi. Ia, ui ke alpo mai, si la fua oi kau koringo isi, ia mai vai pela ue isi, ia mai vai la isi makurang, o le whaala tino le ngā.
Vale manga yo. Fai ala ke ala ko e kupi mai tau ma pa tino. Ia ngai ko e foi mai le lo mota fe ko mai ulu sapsui. Nei se ka ma pa le nganga ngas. Na e alu o e pa sao do nganga vi i le tua ta pua i le tua. O ka se mana e ke sau foi. O le ko mangongi ar sia mingi nga na lu pa sanga. Ia wa foi. O fa tu muina o e kau matha palenga. Ia, ora se whamarasi au mo tātou le nā. E oi le papea te pātou, o ai se wā tōtoa. E oi, po se whapia mi o tonu, seisi. Pea lava i ai, tātou te lera lapi ai. I le sila whangaati a le atua. E oi, tātou te o ai, abelvi inga le atua. O alama tū langa e, e oi a sau i fōra tangata. Me ora whamaru, se uma whakurau karaile, karalengo wa e kunge i ai. Le upu ale o tau tala, le upu leo le whamaongi. E se so manie pe amor tangata. Ia o le so tangata se seile o ale pa marku spaia. O le kupungo me langa umo o le tupe. O ko kasori. Ia o le si umo kua ko i lalo. Umo kua ka pe amori ai aru le ako e fuerangkanga. Ia mausarilong a inga mausarilong panga. Wa pa pera ai pa pera me nga filifili ako yoko. Filifili ako ko ke o ya. Ia o le na. Meo he. O e whairipi ingo ne atua. Whairipi ngaro ne atua. Awa ia o tō, awa ia i mātou. Ia aweripi inga. Whairipi ngaro ne atua. O le wha losi lau tātou i tapo inga e sere maa ngaia. O no aso e batu lau wha maa roma le wha tai maa lore ngā lue. Wha tai le wha losi ngā luenga. Ne tunu tātou no whai. Ia fo ia tu marumunia. E voi tai mea o le tai aua. Wha aro pisasi. Ia lau wha i unga. Wa tuainga e moe. Ioi, ai ko whare kai me mamoe ai ia kamiki ango esel manga ia. Ioi, po le iba, po le manga. Ai manolo, pa loku moe. Ia, ole la kura moe a ngaro. Ngaro loku moe ai manga kua mea ai. Ole se kanga kampai. Ia tātou woi, whangaro mea ia, ai mana tua leli. Ia, ai weke makamaka TV, moi wa kāre wha. I ngā oro kai au kau poisinga mai pepelo, e mai se pepar poma. O i le ai wa kau poisinga au kama excuse so leli. E ke aru e mai se pepar poma. Ia, o e le, ngai ke mānosi, o le lame lalanga, ngai ke mānosi, anga wafe mai ke maki. Ia, e alofa tene atu le maro le tunu. Batu a le wha mānosi, ma le wha mālo le tautua le radio Samoa le atolu tātou tunu. Wha mālo nosi ngā nuenga. E se le māna ia. La tau lungo le ala, wha mole, au le wha ngā ina telefoni, tu uai lalo, o lo saunga le mu, māna ia. Ta wone lo le mo le pasia moni, tanga i po e kamakau mo le ngabale, ke le lo po ai, ke lo sila fia po ai lai o mai ai, o le vale langi mara langi lai o mai kamanga, ma losi po lau, ma losi la on, ia saunga le mo tu ai o e kuri akulo sa. Ia peo le nganga le nai so tu ai peo, ma le nganga fa no, e le fa tonu ina e taito le maro le tunu, le ye sa, ala tu alalo ma le pautuanga, mo tato u malama, pa mole ta ua fo lo tanga i lei tanga i malama i fa i lo lunga le wala le se si lunga tu la pono ia tato wo ve lunga le laina esel malai la to fo ia tu mota malawa pui le i lo to so i fo na fa le tonu mane tau ia le se me tato tu fa no pe mui ai na tato vi ia i le tu fa po i lo na being Riel pasang on malo le tato no pa tarabat pa ta ya mosa mai me pone tu sal le tau tato Whaptai a mosa, me le pone o lai po iki munga makangi. Ma tau anonu, ma alo whaptai mai he me tone, ia alo whatu mo tau sina leo, ma le hainga, alo whatu a milia whamoana, whaptai, silu mai anga nuenga milia whamoana, ma le lau mua waring tone, ione tu sani, ia ma alo lama whaptai. Lucia sauzo, sisi o ambe o sini au sani, o ngai voi kimua, ia alo whatu o lo manuia lava, si o tātina, ia tua mapa, whaptai, ia se smai Lucia sauzo, Patu mo to ia tro mau sin leo pena po ia ema bai pua whaptai ma puta mai e lunga ole tautua le radio Samoa su lima i watolu a mofanga solo tato proclame tane tu la ono tato foi tato tana i vai panua e me ngana tautania a mofa te tombaro tato Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa,
falele I fisanga o Samoana Wa fo'i nei male o liwe mata Le tumu o lo uanganga Le fui vine o la ulosa fua matala Emma eule keri sopoto Le fuina o awala roto Uoli uole vai o sina I lo loto Fetu ea o la upaana E sili tasi oi I lo uanganga Ye tanu mia So se se io alofaana O te io ma o amene Ia te o fetula upele O silo tau I peni matai mane e tele Tai arasi o le panoma Masu sana I sabrona Befa atusa Tusa ina olo ualofa La upele e ilo uloto Ma I maupe ana iai sapoto Na te fasino mai O awala o samiloto I see you my moina Le fepula fi mai benina Vitu e la umama oro bule oya ita Waleiti oa o Solomona Mana upu fatupu alofa Ila lili mauna fonga Yola rosa Wa fa'apinao Uma Sia ufanao Ila sao tonga Vitu ea Fasino pea Ile fala O te io ma o amene Ia te o fetula upele Tau I peni matai mane e tele Tai arasi o le panoma Masu sana I sarona E fa atusa Tusa ina olo alofa Fetula upele Silo tau I peni matai mane e tele Tailo arasi o le panoma Masu sana I sabrona E fa atusa Tusa ina olo ualofa Tailo arasi o le panoma Masu sana I sabrona Befa atusa Tusa ina olo ualofa Befa atusa Tusa ina olo ualofa Tusa ina olo ualofa Befa atusa Tusa ina olo ualofa Tusa ina olo ualofa Befa atusa Tusa ina olo ualofa Befa atusa Tusa ina olo ualofa 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 Tusa ina
Talaflava o David Tua le nei olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso. Malo Fonga Samoa, malo foi le vai le música. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Omi te tonu lau olu au Baile te se ne ima imau Afifi malu ole tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau faifa pito te tonu Vai ima sai pape o se pomu Vela mai loa ole tama Se faala ititi se nai au mama Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami I
tua mo ole atu ona nei vai tai mau ku ka ese papala ole masangi ai usio kwale masangi mi se ki la vole no lola to ole na ona tu fo ya le na ni fa fe aku ile mek luau ulo pe luau pipi e pule lama o ina skyli luau mamo e file mu ko sel si unge ike e wa feu ele ayo se masa lo salo le palo se mi lava inga ile kalo o se ki ole mea ato wa ka angulu fo I male Samoa tafia ai ise palo sami se tafia ai ise palo sami o what a few if I tali se palo sami se pa mai le langi fai ka koloko to e ole atu ilo utama si o watu mu bele o Samoa wala ko mo mama I utana kai la au ale au sai to e fa sa no mai ole me amoni ka me ai fa Samoa se mo atu lu pa u mi ki nasa su fa ko mo se talo tao ma se pa tafia ai ise palo sami se tafia ai ise palo sami talela ai me ai papalangi na ole mawai ile tino mai hey tafia ai ise palo sami se tafia ai ise palo sami what a few if I tali se palo sami se pa mai le langi la fai le ka be ai se talo ka o se ki de viver sapa mai ni pe o se me ole ko i se o ese mais se vai sa ma fa mato o ma sa lo sa de pa lo sa mi le o sa lo ai so le lo ma fa o sa o nei ma le me si ai ka ko sa via ai ise palo sami se tafia ai ise palo sami talela ai me ai papalangi na ole mawai ile tino mai hey tafia ai ise palo sami se tafia ai ise palo sami what a few if
ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. In this update, Inter-Islanders reducing its Cook Strait ferry fleet from 3 to 2. Aratiri will retire when demolition begins on its decaying dock late this year or early next to add infrastructure for new ships. 2 new ferries are due in 2029. Kiwi Rail's Adele Wilson says it would have cost about $120 million to have an interim dock. The idea of the temporary wharf is one of those things that is not possible if we want to bring this project in on budget and on time and at a level that's affordable. And Inter-Islanders cancelled all Cook Strait ferries until Friday because of extreme gusts in central parts of the country. A sigh of relief in the Ruapehu district. Whakapapa Holdings has signed up to run the Whakapapa ski field on the iconic North Island mountain for the next decade. It's taken multiple government bailouts and years of talks to reach this point after Ruapehu Alpine Lifts folded in 2022. Local Mayor Weston Curtin is pleased. We're grateful that we'll be able to get back on track with the economy of skiing in our district. Lawyer Graham Edgler says the government's chosen to ban prisoners voting because it was doing a bill anyway. The government plans to reverse letting prisoners vote if their sentence is under 3 years. It won't affect people detained on remand or serving home detention. Edgler says the government's just added this to its list as it works through recommendations from the election review. They wanted the news story because they think it looks good for them. They could have announced half a dozen other changes, which no one would have cared about because, it's some election finance rule or something like that, which no one understands. Auckland Mayor Wayne Brown says a visitor bed levy has strong public support. A clear majority of public submissions from individuals, organisations and Māori entities were in favour. That's news. In sport, Indian Panthers CEO Pavin Batish is putting his hand up for the issues surrounding the NBL basketball franchise as officials consider the team's future. The NBL has confirmed there have been delayed payments to players. It's understood the other clubs have asked the Panthers' licence be revoked. Batish admits the team's fallen well short of expectations. I think where we've fallen down is that we haven't delivered the product that we promised. So having 3 Indian players when we should have had 8 to 10, that's our fault. So our over-reliance on local players, which has led to this, shouldn't have happened in the first place. The void left by suspended Blues wing Mark Talia will be filled by AJ Lamb in Friday's home Super Rugby game against the Force. And that's sport. Tavi tō mai leo ua tōnu mla miru te wate ele tō lai ono i le whapora paro lea tanu au nau tātou tala i vai whanua la ngana pero tānia sa venga nunga lea wala mō si pia maro tātou tanu ia pe laban si le pia le tau ro e tātou ia o mtoa pane tōnu lama o lo mase se nunga lea wala sabili o lo wangi ma losi taimine a mesi o lo pa u timu malai tō lala o papa o matua poloka sa mai tai apno tau mai au pani apai po te ngai Green High Bridge anga ia tu Hobsonville ma do pai longo winga au kiran sipo te ngai ai o le to lano lama le tau tu le Radio Samoa to atu ia lo pai me le ia e tanga i le lungo le au wala io ai au le o mta ro lungo le au wala pa le tonu lama tau i lungo wala e sang le mu lama i mo tamalawa anga i mai Peach Haven Peo, pekere danga i one wa road lungo le lau papa o mo ko apoloka le wala ia pa pena po sau mai Lake Road tanga i Hurstmere Road takapuna ia yo lungo le lau papa nga i mai taulanga ia taulanga na tasi o sil pia manu le tato no se benga le taulanga na i Victoria Park i lungo le lau papa o mo ko apoloka danga ia tu tol pe nga benga ia pai mali o mai mo tamlawa sa ngale mo Alo se vainga mai Lincoln Road tanga i Henderson places slow motor traffic lunga le Clendine roundabout ia pasi mai wai Comete Cemetery ia o umase singa o kimu ia paso mai loa lau
lo sa ngai lin mo Evandale ngai mai Merobet ia pai pu cha ngai mai Hinden Avenue ia se lo tu le tina tu ia lau tawa sa pepe tu ia lo ba pu mai pena po ia lo sina Stora Rota ngai Hillsborough longo winga cha ngai motorway hanga ilungo le lau papa i mangele mau fo leo le airport ia pa ko pano yai o se ma inga tau langa mai Simon Street anga i kai papas ia New Market o mo kwa slow ala traffic sa mo re tono pele pa auto uta le lungo le wala auto pole telefoni tanga i le lungo le bao ta male esere ta uo ia te o lo mata ala i lungo le ala wa tupu lava pa la milave ono le tanga i maram lama e le taime tu papo se i mai le sta male i o le na wa sila pia o malama tu langa o ia ta to i lungo le ala a le lama le pa to le anga i mai Green Lane runabout ia le wa anga i mai ia i ma to mo mai Manukau City le Radio Samoa ia o paso i fo mnuia le maranga anga at South Mall slowly traffic anga i Takanini Papakura po ke koe ia le na manuia fo fanga ne pia mai se o le anga ia tu i moto malawa ia tau tai Yesu yo tau sa Ono mara miru zo te ale tu la e ono le tau tua re Radio Samoa su lima i watoru a mo toi pata lo fatu tai so le manu le tato to no au kilani manu tu tua oi va pe po o tu ro mau pe lama ma puta ma yai tono to mota mo to lawa tono lo sa per venga ya mis fo iso so mota nga sanga se mota malawa o lo fatu to lian manu le tu no inga sanga se chino ya mau mai fo i tono fale poi le uso to pa pino tina tu leo la to fa salanga ya ma se fo ya long fa na o le o mai fo ya o onga me ya so ya to fa ta lo fa tu le tau tua ane Radio Samoa su lima e va to lu amo ta lo fa lama ya ma lo le pale ma lo fo le nga lu ne ya so ya me se ona tu asina sina ta lo fa ya lo fa te ne atu mo to ya fa ma lo longa le li o sa fo le ma lu o le tau e le fia ya yo to ya anga le pele le yona au ma pana ya pui alo to so i fo mo so i fo to ro tino sili le anga lo fa to mo to ya me spola to le to no le fenga ma stofi to i pata lo fa tu pata lo fa malo le tu mai le tu ke lo pe lo malanga mai ya me se lava si o tanto to no sa mo lo la to ai la to le la to le ana pa tai le tu tato pe lo ai lo mo no le poponga mo via po no pe ai po pero ai mai nga mo mai ma san yo la tai me to tali wai ia fa pena ona ia le lofa maleanga le le lo tato tua ai mo via la fa songo malo tato no to fa manatu lama ta tia lo telefoni io ai au fa nga ina ta ora lo le mo le pasia mo li tanga in le fa ailo tu la fono le awala la ia se si lunga tu la fono lo fa te to mo So I love
o e kia ile mafuta mafaipea o e mau so se mea a fai lava ua e sola tia i te pehi o se polonga ai ui ilea o e lava ma so alofa ai ui ilea o e lava ma so alofa na mahulaki le fina ngalo ele sewa ole atu ele fo I fanua o ualo fana ua mai jawa jalo failo ufia fia ole amata talu o e dia ile mafuta mafaipea o e mau so se mea a fai lava ua e sola tia I te pehi o se polonga ai ui ilea o e lava ma so alofa ai ui ilea o e lava ma so alofa ai ui ilea o e lava ma so Sipang Maria mau tu tasi manta lena yoe pungai sawia o manuru le afiafi o pa le timu o kau pai se koko leisa iam tanto mano lo ai nea lewa spufa mara bidute o te ale tu lai ono tautua le radio Samoa su lima I batolu a mo programa nganga ifo Faiva ia tautua mo oi fo nei vainga fo o le po la salulu o ngā tono le mai aso ia sa pai fo I o le nei fo I masina o aperila fa a umana fa ka kwanga te lima apelila me la solo me me ka wala ngai se mo la skolo me me ia mana me ngopo ia ele yo ele malo si va me ngopo la skolo me e pa una mo fa tu tel tu no me uma sa uma moni me uma fa ia lo tato tu ai lo to so fu mo tato vola o le upu le fa maoni o te tau tala pe le upu le fa maoni papa ngongo atangia foi ia ai tartolo a mo le tangata so malie mai pa mai le ia se ato to so fu mo lo tanto so fu mo lai mo na Yesu ele pona e mama ele I le bon fa manatu ona popo nga manu malo mo tu nga ma e ser mana yo na foi upu lungol sa taulo matanga tau le bao le langi langi io amu e tanga am sia io pasa taulo na tau no tanu mia manamo le fa mai manu malo mo le tsunga mau ai sia na la we fc ai sia o e ma uma tato sa ili ai o ia tato na leilo ai fa mai le ia se si ato fa mau o se tasi o tina ai lengo ka ko sa idea ko si o e mo ku kana ne se masingi le kuku wa mo ole na kuku wa mo masingi pa penga masingi ko lo e ko le se
o le tinaengo i a Lisa and Mackenzie. Lea sa orengo. Sa a bea o ia ma whaamoemoenga. Sa tangata whaamoemoenga i se ngā nuenga. A whaamoemoeina o i to tonu se whaalapo tonga. Le ngata lea o e kānesia, o whioanga, o nuu, o le mālo. Lala mastaulanga e tofia i o e a. Ua whaamoemoeina oe i lo ngā lue mai, ngā lue whaamaoni, lo le whaalongolongo ti ngā. Whaamoemoe uma ia te oe mea. Tu tia i po ia oe lea ngā nuenga o lea mtapaioi, lea mtapaioi. Ua ame ia te oe mea uma o le whaamoemoenga nā o le pule ia te oe. Trust. Whaamoemoe ia te oe. Whatuatua ina lo whaamaoni. No tala noa tuange ia e me le malina. E tu tusa lea so tasi ma so e afe. O lo whamaoni a so e afe tusa ma lea so tasi e minute e lea o ngā atoa ia lo le leina ia i aso e afe. Ai mai ale minute tau ma lea i mo oe lea o ngā. O ia sa te i se tasi o a o ngā matai na lo wai kato. Pa mo nai ia Lisa and Mackenzie ia to tolu ia nai onalo. Ia nga umole pa ma vai ai nganua le se me nga se le se me po. Alua ma fi wai umal mangia. Ai wanan pa ma vai. Ia pa pena la va so fo. I don't know fa ma vai si la ia le siri ya o lo ka ko ai e o ma le masa solo ai wa uma ai wa ngoi ai wa pa nga te kupi le ase me ai wa kuri mai la ngona woso ai pa me le upo le ele asal masalo ya fa ma mai no ya Lisa and Mackenzie wa ai sa o ia sa pa mo ia ne a nga matai de lo me uma le me uma o kupe kukia i mai ia ai mo le o ia ne si ia pa pa o fa mai fitu se la wa fe me wa aluma Lisa and Mackenzie pa pa o fa mai ane ko e mo mo fa sa nga fitu afe ia pe fitu pe se fruta la ke ka nga o ai wa ngau ian milionga o le pomonia ai mai se le pulo ngau ta ngau wa ngau ai mai se wa fa maonia lo ngau o se tu langa fa no tele e se tangata abe e fa tu tuanga o le fa maoni tu tia i tanga wenga me uma ana wela na me se o fai le bambe le ki o mai a fionga pa ia tātou te whai tau wai, whai mai o iai, o ai e wha poto ai tātou, ale whai mai a fionga pa ia no tātou tu o tu punga o mereanga uma o le oa, le au whai atu e te wha tāua ina lore tupe, kupu lore wha lave, e oe, e au ngāre tupe, ai au nei wha tāua ina, au nei a vea mou o tua, le upamoni a wane io avea mo tua le tupe ai au ngā le tupe e au ngā ai wane i whata waina i o topi ngana mo tātou roto ai au ngā le tupe e whata waina loa e o lo loko whankai o le au ngā ia le o moa maorti nā tolu le lamo tu la il whamasinonga fitu afe na ia whao ngā ina ai walu e so le mpain tutongi ta il wha moe e to mpaina pay back ai o mane to tolu si ana whanau ia anu ka maare kaua e le fo mai ia le alau o tu la iai a le me silim tā wau kai wako i laro le whao punga le sau i laro le tana le fai mai whaaptaisi o na hainga wa umanga pei kupe o man koe pei a koa le ainga ai alo lofa tele ia si o lanto tangata o man pei ko pe pa me e ku la ia pa msinga ya ta ni ato no mai pa salanga o se lui tau le mo tanto yo o ne ta ua ya ta to le o o ne ta ua ya ta to le o ai o ngare tupe e o ngare ta ma ai ngare tino ai le o le nganga e te fata wa ina lo ke o lo se stulanga e o ia pa mau nia lo ka wa le ngoi
e o mana pa bau po le anu langi e ke anu a o ana kau ave lo e lau whangau e kau ave a whangau ka manga o ina leo teitu rau wa rokoa vai ka ua maroko ingo ka ua maroko ingo whangau a teitu te ka mano le o ngā ui vai le vave a ko inga mea langa Ioi, pe ango pa ko le stala le stepping up ko ngo pa ya lo wa inga sili lo ola matiba I lore ta ubalea ya le makipa ke le fa soare di le ma yo lima ala upunga ngo pa ya e la fa ngam lo wa inga ke le besa o ke ku pe yo ka pi mi o nga o ba ya ai le ese senge nga fo le lo ma fo fa ai ma lo si lo wa lu de di so sang mai te a turki a polo ma le Io siliale ona mativa I lore tau manea. Ia ka kere o makiva. Ke re whaasoare ri le mai mo tātou. Ia tātou too greedy. O mga o kele ki nganga rama whaasoa mai. Ia o kele lava mea. Mga o tātou. Tāno whai si tina ia tau si ia maa maase pasaranga ale me po e tāua si ona ainga wa pongi wala ngona ai po inga ke lese alofa po e lisanga abi ona ainga. Leo tali mai. Me o mga paid fitu just like that. Ne lo fala na ia a o tau bale. Le la nga ko pe o tau bale ngoi, fa ma ngia lo ngoi, po pe la ke ua kwa fale lu ma fale. Ma lo ngoi le. Ia lu tau uma I tato le fa pe o fa yako seisi lu tau uma ma fo tato uma lo fa maoni o a se tofi o bala au oi. Kwa ko ia lo se la pasenge fa ia. E te le mativa ho se mea. Pa soa tu ele mea uma e o ao mo lima I lo wha mahoni pa ilonga. Ai leo whai ai so vi inga. Whai mori vi inga o le atua. Spiesi sila atu le atua. Lo wha le lim so sani pe alo tātou so I fuam leola mailon fi le mo o anga luenga o wala awi ai tātou pesili le li. Pesili le li I meo. Lona lama nganga pa ia so sani sili lea tau tu oloina I tātou. Tātou te maro losi e te atu te apolo. Mnia le li whaasaunga le maro le tātou. Te noo ile nei fo ia fiafi. Tāne tu lai fitu. Ia swauponga fo ia o tala mai Samoa pe whaaponga le maro le tātou. Te noo. Tali alo filima e fa amalu ai lo ulo to ua faina awa ua tu si e se a ita ole o langa ua pehi o se malae Tangata o le foafoanga na e whai o aunga aluenga mamana ua whaalia ia ita lea ua whai makona I le vaainga o a whea ea lea lo whamoni tu ua ina I se oli pesili Fao malo I o umanatu o tala maupu whaiele I fo I ailo ualu atu mala upu o a umo o e moa ele mafutanga pe ana moni
Te mana tua pele, mana tua lava solea. La o Yesu, Yesu alofa ile sa fai mama na mea. Ya moni le fa amanga longa ile va fea ngailea. Matofi mai ile langi manuia ole lumanai. Yawane itoya afia isetasi apia etofa mangata ho umana onga olo ufa ama oni uwa eiloa. Hope to see you in heaven, honey tofa.
se malo le whaponga Samoa malo fo le wa te musika Radio Samoa number 1 New Zealand ko sipso Pula malafika Sama sasao Ela vai fornima Sesiva Lama oe La mena sama amari E uma e vanga Soe fifiari E awa E seua Pula malafika Sama sasao Ela vai fornima
lua ainga Whaamanui alo lua ainga Se whangamani se oso talenga ya lupi le aso sau foi i o tasi se pia foi i se oso matanga pia foi pense a mesa lu ta winai tato se pese fatu se oso lava i ti ngā paintane ona ya ngalu a pakong ulo ngā nofa i lava o tali se o ia i tulanga wo ia ia na manu malo ar file mo le ngano mai lo fatu so ai pa varo longo si tel pese ia lo fatu mo lua mai fatu e rosita ne aso manu fano ia manu ia foi por clame le piafi los por un minuto ona tana le tu live fitu ona wina tu foi le o tata utana per va ponga i le so a wina tu moni le fa na messi mai le vanu le tai Messi le spolulua ia le abinatu muli pe apa yo e maoto malawa ia talia le oto mau abinatu muli pe antane tu la fitu ia tatono mulia tato tonu nei vai ngole pole salulu o ngatono le vayaso le o tato ia le muli o le masina lona fa o le luo o lo lima aperila la fa wina ma lord for la Samoa le fango fie ia i monga i fo i vanu fo whanga tangata malana e whai o mea whetu leni mai. I le soi fua mreola. Tātou tari tonu i lea lofa o reri. Le epsini alon whamaoni asa uma whama o ananapi, mane aso e o lava ngata. Ia o lofa atua tua, tātou te maua al fia, tātou te maua i pēlo na fi le mo. Le tula po ia no tō soi fua mara tātou wola, o ia lava o le tātou malua papa, taimio pi tāng paintao le ana, tātou te mapu lava i a au la veai, o na au whaamano lo tātou sulpai ia ia sa uma, ai whaamano lo lau Samoa vi ia le ri, i le alu fo ne tau sanga, wa babe le alu masina o le tau sanga, ia le lofo le ri, tātou te mausali ai, i fōwhanga, e mwha moenga nei o tātou ainga, toi whatalofa, toi nei vāenga o le pōra salulu, stōs fulu a perila, lua o lua lima, te lava maputa mai ei au kilani manu ututua, oi o tunu e mau, ia, toi whatalofa, toi le nganga whaanoalo, ma lo lama so i fō munuia, ma lo fō lau bi ia reri, ia, ilo nā lofa, ma lo nā ngari lei, ia, me sport pia ngai mga anu wenga, le aso ma le aso, le tahapua inga i tua asina sina, wha ma lofa, tai, e le whaingo fia le no po i whane. Ia pa tai fo ia i nā tō ialam whanau, pe ngai mara tau singa o nai mātua, ia le lava u tātou anga, ia tō le tau mānu lo, ia u tō sila fia, ia alam whanau, i la ei mā whanawhana, tina, rata mā, o kingi mā whanawhana, ia o le nā. O isi taimi ia o mantua foi, o isi taimi e whao ngai, o tō alam whanau meo prankeke fo i aru leo vila a tu lo, e tai me pa ngai o tonga le tapeina le awa alu e mano lo ia e moni ai tai tonu au e matautia i le alu le po a ola le la paranke ke tu lo mano lo na yo tu a ia po yo grandparents ia o ele sai vai o pengo fiero walu e po le e kir palaka o le la ia mafan pana ia umana ia mano longa ia na anwane o e mano lo awa po ngalo po me masaniana tu e pa ale po tu ngala to e le yan ko ka pe mana ia le pia po le kai no e fa se la mano long ia anu lo e ki fa mafan pana le to fanga te mamartina e o lor te mila mano lo te mi tonu nga ki adu lo ka pe se il palaka abes whakakiela, ia tu e pele la, ia afu mapana pana o mapana pana. E one i tu ua e ola le po ato. E matua le i loa o e me, mana tua le tele waia ia e, po le le kosa mai ai le mua fane.
ia me se le tape ina le waia palaka o le ki poki o le ulo o le o ngā umu ka pēa ia mea fo ie ia ngarong ka pē mai lunga ko ranga pa pēna e pape mai saunga le mu ia ue le saunga le mu ka pē po le TV le ki po ngana ko apingi o ngā e a apa i o le palaka e le mai ano lo pa i ngā tu lo e kopu mas fala ia e mana tua pa ne taimi to mo tanto malama i te tonu mo tamana o wa taimi ne o fa nga uma ia mai se o hito so le pale ia o ma kwa ki pa so ro ko me uma e alu le pawa fa yo le alu le pawa ia e ngalong tape me wa yo na le tupu mai fala me lave fa mo mole mana tua pe o to along fa na mtato malama o ma tua o ka ku ke le tamiti ia ai ko pe ar tina ma tama o va pe la wo ka mi ki ma ko ne ai o se ka mi ki ke fiwa pa ku ai o ma ka mo le po pa me o nga ngalong ka pe e o ma ma no lo ai mai o lo uma pa la ko le po o le si tu langa ke po ne fai pa o ma no lo ma le po mai se o nga tonu le po lai o lo uma mo ri o pa e mo ka ki ia nga na krole ka pe awa nge i se lango lo pe ka ka pe ya ko ya lu mano no le e o por ta ta no me ora ta la no e se mana ia o mai i ka ka ngo o reng mo mo yang po wow wa ko o ya ia ka mo le ngo ya bai o ela ka un ka pe ora tanga tai mo la ka nga pa i ma ko pa ka mo o se mai ka ngai pa ko ba ia ka ko fale fa mo ka milo mai palaka i la lo nga ku rang pe ngale ku ko ma ia fale le ta wa ba ne pa po ngala tsu o ela nga ko ku ele ka muri ma lo ka nga sia ki ngom ka palaka ia to fa na tu mo tanto uma mo sa ngale mo mai a me so le o tanto ia i le tau manu lu le o sulima belute tani to lai fitu ia au ina tu muri o tātou tana e pēl whaponga i le so i le nganga whanono. Love
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaunga ngana fitu aso le vai aso. Tulo Samoa o sau se o tatala tala motu o le pawa e malama lama o ngai olo uingo a wha a pealo na mafuaanga a tonu e whai malu I o se tasi I le nei o langa Tasiva malulima e te upea I lo uanganga Amatanga o le pisingisimo se la asanga Oloa male fale a e tau fie matai Manatu I le malosi langona I le vai Maitina ole olanga Samoa utele fatufua o se tala Bolonga e tau mawhaie a tina e Nau nau ia maua selu manai Atali I le anga leanga Lea I se ono sai Mai tau sanga whea ngai pea mawhai ngata No no fo I manono uta Wa pei I tau se
e tafi e se ita o fanue umi o sa o loto. Tapena pa'a nati inga uta o le puiai. E langona o le fefe a o Yesu na ia tai. Tasi iwa malu iwa mapu ima o ta upau. Ai amata le tanu finau ina ia mautu. Mapu maiti na ole olanga. Samoa utele fatupua o se tala. Polonga e tauma whaie a tina e nau ia maua selu manai. A tali i leanga lea i se o musai. Tau fi mai wale angai ole auala. Sa tau I di pea finau I se mea ua moni. Aua o matou lava o manono fa'a maoni. Yellow in mata na au mayale oli oli. Awa e tofi mai langi ole nu e fai mo tofi. O fa manu ianga e maua I le loto o le sani. Le mapuitina lea ua fa aingo ai a upasi. Maiti na ole olanga. Samoa utele fatupua o se tala. Polonga e tauma whaie a tina e nau ia maua selu manai. A tali I leanga lea I se o musai. Maiti ngā ole olanga. Samoa utele fatupua o se tala. Polonga e tauma whaie a tina e nau ia maua selu manai. A tali I leanga lea I se o musai. Se pangmani ole mapu ti ngā ben wain malawaenga I da ua tulai marita tu taimi to e tasir minute ona tāna ole tulai fitu le tautua le radio Samoa so lima I watoru a mo ia ona wina tu e leo tātou tala au nātu muli pe on paponga I le soa tautonu manuia lau whaasaunga Samoa I le nei pōla so lulu o ngā tono le vai aso leu tātou ia matango fiele lo fole ni tato mo malonga tono vai aso tato no lo mo lunga pe le anga leo le I lo to so I fu mo tato vola patalo patu amenia fa mo na mana baenga ya mano lava le maputa mai I la mo tone sina leo ya masiona tua tina ya ai ngaro maputa mai ema vai poa ya
mai la to lava sai ni tu le pa ngala pai ala patu mo le ainga tina ya le nga upu so muli ya lo ma puta mai prosper Australia ta le limba ya ila to ya le ukarfiko lo tu la fa po winga tani elu ma ainga mai pa to toi ma no la ma fa tai nga lo ne yaso fa po winga tani elu ma ainga pena po ya Nathan's Levy ma ainga mai sini Australia e ma no pale ne yaso ha e man we are Faiva malu le ta to no ia bi ia le li ropena a sa e tasi ma no la ol pole e o le apu ma le pe le poi pe ro le ke le yo kinani le wo makanga le so le nga pe miki so mo le ka ropena sa e tasi ma ainga lo patu mo o roma no palo yesting pa tai le ba mai le au pepe pilione ma tu ya sal masina lo fa te le atu tu mai tai fa ya nga ya pa I tau pa u ya lo fa tu mo to na ya wina me lia me ai pena fo ya o to u ma ma puta mai oi ma le casiano sanele io e quali mano lo ai masia ai le so ma no si le o se atu mai Paptai le atua la o talo manuia o mato Faiva mono manosi paptai moni lava le li so sani mo tato I soma paptai kasiana sa nem le ainga fata manu enteria lupe o manu ia eva mai prosper male ainga lo fatene atu Moliva en taisi apsala male ainga ia paptai o nai manuia mai se va mole kasian se pasta tala kasian no sa nelis kai ngale wo tai me unat muli smela pa pong sa mole unat muli o tato tala pen pa pong ai les Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. So e fua manuia lo tātou utino, wa tātou mafuta fo I te reia sa fau, tala tau longo si mai alau whaafonga. O le asadua le vāso nei na tūla iai le whaamsinonga whai tū malo I muli noo, mo le urua I wāla aunga o na morianga tau tāwale afi. Le whaipule o le tū malo whaapalota o ale I pata I tū pā I lalo. Le au wha mawai ma le tofi min star le kāpeneta. Ma ua whai do ai e le tua leo e 5 morianga ua wha mautu. Whaasanga I le fio ngā whale o mawai ngā titi mai ata fua. Pei tai o talia le whaamsinonga le tāro sanga le lo iolo tūla I mo le whaipule. Mo se vai aso e tu atu se I sirisila ai I morianga leo. Wa to e toro po ai le asorua a saule nei mata upu. E au noa ma se tali wa tu ina atu. A le fionga a whale o mawaianga titi mai a tafua I o na morianga. O le masina le te nei o mati na wha mawai ai le ua molia ma le tofi min star o le kāpeneta. Ai alo e tali o na morianga e mafua le I se wha lewe tau ta vale. Na tūla I mai le masina lava na te nei. O lo tua ia leo le sui whaipule o ale I pata I tūpā I lalo. I le ave ta vale wha atamala. Wa mafu ai o na tupu le wha lave ma malu nu aine tangata. I le masina na te nei o mati na wha tūlanga e sue sue ai. Le morianga o le fasi o di tangata wha moina o lo mori ai Edward Fanweli. Lea na maliu wai se tama I ta I sa ngalue o se leo le malo. O leo o toi wha tūlanga le masina o iulai o le tausanga nei e sue sue ai mori mau. O mau e leo I se sa I linga na wha o ngā aini tusi sai. E pēna sa wha tonuina le wha amsinonga. Mori mau au tu e to lua leo. Sa le I o antu le wala aunga ia mati o le mata upule nei. Na mafu ai una le wha taunu uina sue suenga. Wa wha iloa le lo ia leo ba le nofo tau fia le vai ngā leo. Mori mau na sa I lia I tusi sai. Ai wa ave iei le lapta inga ma le wha tuanga. E te tau o na o antu mo la mori mau pe ato e wala au le morianga o Edward Fanweli I aium lai. O lo wha awau o na te tala I nia I inga le o lo moria, e wha atari ai le vai aso e amatari ai le aso luas furuvaru I ulai, e whai ai le nei whaamsinonga. O le vai luanga o le pole aso lua le nei vai aso na wha amuta aloa I ai, le polo inga o wha avilawe wha afuse I mātu ia, la amata wha amamaru le aso tolu sfutasi o mati, e maa fua I le wha le tonu tau ele tise, e pēna sa fia I le motu atoa uponu. Taru mai le masina atoa le polo inga, ua mai a whaata oto le komiti o whaavlewe whaafose I mātu ia, wha mama avenga ua fuina mō pisinisi ma inga,
Na whaale ngaina mea tō tino e ole le tise ono whaale tonu na tūlai mai. O le temi nei wale to e whaasoasoaina le tise, ina ua amata wha o ngā hawhi sua ue 5, e maua i le tise o lo lisi mai se company New Zealand, a o whaatari ai awhi e le tise fau la po e lua, wha moe moe tau nuu le masina o kuso. E se furu tālo sanga mai pisi nisi, ma a inga tei tō tasi ua tau au nei le komiti whau fautua, o whaarelawe whaafu sei mātu ia mō le iroina, ma whaia iai ni whaai unga. O tālo sanga ia i mea tō tino na fie le motu sia whaafu sei, o le tise ro tātou motu o uponu. I le toi fo iai tūlanga masani o le au nanga le malo si tau le tise le motu o uponu, o le au tau nuu ma ua whaapipi, nisi o afi whaale o leo mo le mau o le tise, i le mauta ngase ngase ma tō tua. O le whaai unga le vai aso le te nei, na whaatino ai ngā ruenga e whaapipi, se afi e le tise whaale o leo e mau ai le au nanga, i le vaenga e tau nuu iai ngase ngase le outpatient, whapele vaenga o le tūma malau tele po le public health. Wa whailo ai e le mtanga ruenga le soifua malolo ina e lena upenga te whailangi, e iai isi afi e le tise whaale o leo, o le a whaapipi i mo le mauta ngase ngase au tū, o le a mau ai le tise, i potu o lo tau fi ai ngase ngase. Wa fuo i le whaapipi o afi whaale o leo ro lātou malolosi, e ono se lau 5 kVA, mō vai ātai sa vai, ma whale mai whai tū maloe wha. E rei tau nuu tauru manga le whaamsinonga māwarunga le songa fua lea na whaatūlanga, e amata sue ei mōri anga o le sa avea, ma whaia o ngauru o le tātou au le kapi o le manu Samoa. O le mafuanga, o na o se isi suinga i maua leo, le ua taria e wha o ngai suenga, ma ua tōra po ai i le aso sifuru 5 le masina fau o me, le nei matau butau whaamsinonga e wala au ai mōre toi sa i dio se isi aso, e whafonga i nai mōri mau. Wa mai au mai se whaatonunga le whaamsinonga, ua tapu e o na whaasara lau suenga o mōrianga, se ia mai a le lei matau nuu i se whaai unga, ai o le tapu fo i lea ua whaasa ai, so se tangata o na whaia se whaasara launga i lungo au wala so te inga whaona po nei. Wa whai loa le whaamsinonga le nofo sauni, e au mai se whaasalanga i le whale pui mo i lātou uma, e leu si ta ia lea polo inga. Ai na au mai le nei tapu, e au noa mani mafu anga na forasia, e le whaamsino sini o le whaamsinonga mawulunga, o lo o tau aveina le nei mata upu. O november le tausang nei, ua wha moe amatai le isi vai tau o whamati munga. Ai o le mai ai o lea vai tau le whai unga o le masina nei o APR, ua wha li ai le ofisi o le tau, e whamatangi a whana alia i o ngā sami o le vasa Pasifika i saute, talu na amata le vai tau o wha ua mai a nei. E le ia fiai Samoa, a wā sama mau no fuanga sa tupunga mai ai, e peo na whailo ai le ofisa vai tau. O le vainga mamau mo Samoa le vaia, e matua i maua lalo se avanoa, e ono anga i sao mai ai se matangi a whai lunga o le tātou utano. Pei tai o leo o whaalia le ofisa o le tau, o le asi tia le whaitaua o whai o timunga, i lona maua lunga masani mo le masina o me o lumana nei. O le whaamanatu mai le au ngārurua le ofisa wa ai tau i Samoa, ia mātāla mata pena, i teimi uma ma ia mautinoa, o lo o tau 5 ina whaamtalanga moni ma anoa, o winga lolo wao le tau. Tala i o rena yaso, seifua. Nau te whaponga le malo si o tātou tanu awina hatu muli o tātou tala e pēn whaponga e le so. Leanga lena mtai o le langi moli lo tō soi fōra mātou wola le aso atai au. Toi whaponga sa whaponga o tala mai si o tātou tanu o i Samoa. Sta venga tala le tau mōra si whina malo le tātou tanu o lewa ai atu o lo tu malu vela pa mawina o kilani losu tolu na maulunga o lo iai. Malona manu le fiafi e se pulu male ono. Sabidengi mai sau te sifo lo tu molpa o ti munga lo awa poi. Winga nao le tau poi. E ali ni mai le astofi la so atai ao pa o ti munga awa poi. Luas pulu tasi le mela pa moina mo atai ao. Malona manu le fiafi e se pulu male lua. Sabenga le asoforaile o winga po nao le tau e le mai pa o ti munga awa poi. Luas pulu le mela pa moina le asoforaile ia malona manu le fiafi e se pulu mai tasi. Patarupa si o tātou tano
Samoa la waiva te ele malu si o tātou tunu ia le waiva bidu te ele pitu ia o te ronei lo tu malu bela pa mawina pe mai tai au I Samoa tolu spulu le bela lo ia I Samoa lo maru le fiafi lo su lima mai lo maneia e la lo lapta ia mai ni fa telemania ia awadi ia to bale o to pinangalo tu malu fa tu marta tonu de lofa le tue le tu lapo ina I tātou. Sa mai ngai nu tu a oi mai apno pātoa ia o le pauta kas lo kako wai leo pa uti munga awa o mai awa pani anga I mai nunga le lau papa I no shoa. Sa mai ngai anga I waikato roto rua matau po tanaki manu tu I o le na lo mapati munga lo awa pa sola atoa. O sa mai ngai nai pe plenty pa sola mai ken country kes por Moxville mua Wellington ia mai amenia fa mo tai jo le o savali o ki mu le dei ia tau sia le so fo ma lo ri ma saunga le mu o se mai ngore na wa rapa palms the north maybe amazing tau langa manisi mai ngano tu oi klai stete pitu lano sau paren ia ole na lo pa uti munga ai le o manu lu wa pe pa ngoinga le bebela lo sau ia au ma nei le manu sa venga na tana tau venga si ta to no Samoa ia mes po nisi mai ngano tu ai mor si pe malo ta to no so da se me ruto te le tu lai pitu smai la pa ponga ta to wala nga opu pe te pena ina telenga ia siava tui pe E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala.